tuwa na siya hindi interest kal. Tuwa na siya may siya luman. Lumalap paing siyawan kewa. Tayo siya kung sukunan on kat tagal share na kung fao siya kung suku mako pengen. Una. Fast limit. Kat matas Kosrae kat Paing we kom in Srui kaksakin kat masimet na kadai spela pen Paing kom siya luman ke pensing apa patagangan. Impang Well, akan long. Happy.
tingin paing kom Dua. kasan Los inakketeyac kay wa Lamalap, ngan wala lemislipan, kiltusinge, katudang chat tingi na vinen. Makatashwea, ngash kaya awan kos mitchkan me algos, lemislipan ilaulu o metigia, kal me lesom na ingashaw metigia. El aw gar algos ng algos, same tone difference abangan. Tuan sim tamle. Ngan mi ko inpain metlash nge. Uskak time zone jinge uskak na bay. Anyways, ininan wala lemislipan. Inalin na kaksakin katlagat kain mo junlan singe. Katmet leonge Wallace's Washington nge kat check na sige katin. Ale kalim peke mamashim dasha katmet tawan jaka ka katape met ke mrasa nge we kat 20 run shawlal late tamlel tolenet chonas na ale me usie na sieskatin chudbe loang na ke mo singe. Tikna first bange LFPI and 6 kids pangita makadin alena loang na ke yoken mode singe naara pa na nga tuyak pe kaya ingain akkay ne first singe la rekmasil relange kesipen sikyak na sikkem dan kiya ka kipasi mga masa I can understand the weight that she was carrying for a year my last scale. Now let me sleep on 20 phone. We becast that in akketeyac. In akketeyac ye benasin tan kulacnsap plash ke kom ngela. El finete we siya ka madadang Women Christian Association na da. Inkan de futung yam kulda malam da rol ne ke na elaksa fiela. Masimalash kenge. Akin men na naksinasin. Talikmdan wiyash nge matlash nge kaywa. Faka ke gospel siba or elasilalinge. Ingain right along. Belwo belkuluk. Kung samram ken na ke malututa. Katiye na masimawa. Katena liye Misa se fin saksinge. You really fully understand it. Anyways, pangan mama sikiyac funga limistelipan. In musyeng kate matyanang ito ani ke park siya ingain kakamungu kain siya rekmelem mga falyang kikiyatariam na ada night market mo mamat ngay kanurek mo makat kain dagay ni just rub shoulder we siya ingain to ani tamat ngay along mo rekfakapatari akon kakakin moriki wangan loot mange kainin mo Kosrae bakat somsyuk mising yamin katantayin na kang siro nganalan na kalamano so we're looking forward to it. It's another time for fellowship na mange kadami pray last march mising ya palang vlog na room pangasis kun nge kadinsang me tapilapin na fakaklasha lumalap ki awi ko mising ya naok ay spelain su kaksakin ke sampram inakketeyac tingin treskal makipena ispelain paing kom matlash tingin treskal ngan we paing matlash matagal dia pacl ni ke pelchinge hasta met fatagan na ke unsu ruman bageral tamtail plunge inri finan honolulu au lu tolu mal tutanya kalau tutang lalu sopange moriki Netilus, net. Kulo malap, kasluman, Syntax. Kal planch pelangan, kulo malap. Kamdal tamay sikra tuwope, kulo malap. Tamay lash kona, fin pa samlago. Lash kona. Dua. Ime, ikaw onasum. Siap laos nga luma pangay finan kuam time zone difference ngan panganit planch law luma kel tuteng law signal le 5 midnight na ke shenry pangan pai etikin kuam time different time zone chikong fact ngan ale kat ena na pai kadin ale kalam na ke in the seriousness of
me utakyak singa. Kat kalim gela utakyak si bakan tasano. Pakya Amerikis pang rapture. Ako kasi sunga saptagos fosingal dolin ge singal alkos. Kimi alarikuam lefavelen midnight towards Sunday. Akat dududangin au alkos katay Texas. Evin kumta kuam kumta kakta mwet ngan wangin la. Kalme rapture siya sikjaktar. Na kumkain ngat na nga kataw alkos kel tutangin siyate Texas katli mwet nga utakya. Evin pangay yok supayan masikataskya nga. Either way, kung mutul, kung ngat, we need to be rapture ready. Now, the only way we can be rapture ready is kadin falok na rin God. Repent, falok na rin God. Siyakyak na naske makuduklar. Put our faith in Jesus Christ. Mas nga yok supa. Kaya nga liye time difference nga, we factual taking interest ka la. Kadin esmat na kaya mas makantasano. Kadin na kadin nakulapang na kayo. Kada liye tufukilan na din God, Israel nga ya itcha ba? Elos, ako na move out. Elos, they up, talakula na in Som. It's the same concept na kimasi makadashkin. Kat ako na inutakyak. Pangay focus large. Lalfongi momento ko nagkamalutut siya nga ng back akketeyac ke mangen tan wala tam na lalik siya kada likiyac note siya nga 24 40 41 gospel metal nung la ko sangaw nagangal siya perfect tikin finish pelingan ready na ngena spell bell na kayo palan kat pangan first wala ko 40 41 40 41 akalamyang in Persian, mugulu ito kayo ni York may email. Siye va utakle, siye matan. Matan luwe va ito kayo ni ilil falao ke siye may ilil. Siye va utakle, siye matan. Pangan masih magat liengan. Katram from kinapian. Kulo malap tigin Alexa. Lamentation. Tolu. Longol siye, yoksha tolu longol siye, tolu longol siye longol tolu, and read it. Tasokta finchak lok sivil pe floko ke ngai sama ma shinge. Long shikawu le pakoten lan God tiana wangen le. Aksashi ya ke lo tutang na kayo arina aruena. Takak lan fato kilin na kayo. Jeremiah yabangan elalisit ba sama elso nan ka maupene elsit ba na sama longkalan yoklan God pakunan yoklan God elaru na kaya when na kaya fato takak kiluturang na kayo katkulo malap kaya me samngan Alexa kung siya likiyac masingan 600,000 kulo malap Israelite flock shafla makay na rela na ke promised land so swa kela but kulo malap Lara strong Tigin Paulin man wow your name is not coming Tigin Paulin tu kulo kaksakin gat ke molbubo Tarilena kulo malap Alexa ke force ngan we makumnikiangan Honolulu 322 well kulo malap lunch Kilin Taloma Connect Tampel siya bangan dal ane pangan tuan jo amelane Seattle kumsamro Kamna mungufaka me usum nige
Lulalfongi Mwet flower. Looking forward. Damdal ji wiyash pe pangan siya. Allah ji malaw utak pe mongosum nike. Kilo malap karsum dalang damdal. Siya ane. Lapangan met mata ka samram nim singa namna siya unsukum samram kin. Oh, kaya dunga makaya nga ni Tukulong sukuan nagatakulong ka prime cash na nagat na mit. Opsi ba nga kaya sunflower na kan kilo malap kaya ba nga am tawak na ko to ingin na. Okay. Stakluk. Antis ko nga kaya nga nilas po nga ors ka kalim kaske nga alena uy kaskat. Velom ko to shikta na indefin jaksi genge. Manak to shikta bange kariya.
Mr. Liba, then the context ke video singan. Koi wona fatnamet. Pangan to kay nilash fonga. Ela tigin chebes na we got the gadel dana iye. Kumlong dana singa ka. Dana dem jakshe. Wow, Wow. pangan. El bangan nga kena akalemye. Na topsi belal dam dalan ba flow ain pat kataki. Uspoil, Rich, Capo. Nan sok mo San Antonio. Akan Fwackyuk siya akan Western yot sinom. Lamala kalbangan taga ni Mayasha. Taga ni siya main kasha siya usima. Kat akflat singan siya ulal kiyekuan tamday kiyeko na pagkantin matewito ani fong da delsbama bekasha lalos na ke. O yesima ilos ora insang ora fundraising lalos nga pa. Guys siya mura guys siya nga taga ni we church in kain kasha siya umasha. Nabangan me kanunay nga ni si Funga. At tapan na ke nga malensingal siya pa next week. Lensingal siya ke June pa fully manu siya nga. Abangat lang siya academy pa na siya was. Ma-announcement masuru ka kakasim siya nga na we me masimasikyangan pa siya. Me kung kan share level lang nga San Antonio. Iki umgulo malap wala na win announcement ngan in me akfashi leno. Laman off na nge to aspena en sunotjak San Antonio dat in ope. Mlang ke sunot nga Shonot Okay. engen enne praska kain af Kosrae ba fugulje me kashngi enge Pangan, kushushikyak alena arsena natural disaster ma katli ena nara kidata na ke revelation on gosha kadeli la shal si masam kinya ke panam dak shalayak nge na revelation on gosh kaysin ang buksinga revelation na sibukat anan si sa akketeyac leke awan mat kan ke gat face it missing gadan ka akketeyac Fwackyuk ke sapta on gosh nge since ka ba mesikiyac ke sapta sin ke me gosh na me kadinan dak sham kun buksinga revelation na eschatology study of end time in magat kain sifac fall na ke akollah fin ke on sukumat dipsela sham ke ace mode na pa na ngaro kadina kanale make sure la me katita la me kataro artifact mo kat nikunta keep the main thing katta ka na wiowos anakos di ngasi video siya engan wiowos siya engan asure wiowos siya asure na katlo di kastan kat na video siya akketeyac na siya when the rubber meets the road na gegat som in kain ay nga ni rin kain siya Mwet nga siya nga mamtay na asuro gas oil fakalan kat kada usum na yorolosa magkipa pala kalemi pala as kawak to Lulalfongi super ilivas senin wasi saya build that edal som aske sopsielo tolu edal som in akketeyac so ne for la jaflaya de forang mo ngamo makikuluk mo lumabara mga sikyak na siyum pangema dahil samnam ke dahil suminak ka ni jaflaya bangan nishman siya dahil sumno ke mangan tabangan context ki video siya sekwilas na mutawaek ko nakadaya ko lagad in fashionamit pange namstili pa nason on room ko de puka Well, got me usi unso ngayon wigat yang na umfatsa na ke Brian. right na fashionamit okay Wow. well natap na ko Well, tigin piye, well pangan.
Inyong long. Ako long. Correct. Wala. Tigin. Lumalap yun sugawa. Well, kating akollah en fast numit, the mettiga de, the nuke akketeyac asna ke melutu chimanyam dashne. Kade praile, malimstili ban de ka, shulbana ushe lesson names, melutinga ngasyak na kaya, na nage from mo chimarek lagi, mandiak, men, kataga ke mandiak, varane misengi ke kashalan God, in the ka, Ekasek melutut nge kadindila me relevant sila me kapashla na ki sife lalap si mai ko kelenitu onge. Now with that, kada sife kasima manekle ka team ko manekle ki wikna phone singa insang rela si sermon na online nitu ngak fa shape singa ke kashalan God. Tigin makilla ta ko in kashagat ke iplan chandri school an ki kashalan God, ayebe limstili pa na ko. Malutu cheba na ki shenri school an ngayon. Tana ki shenri school an de tigin makillarek makin tify sika meta chiba ma Q&A na iplal limstili pa na pa in etol ang kunokon ki mande na ki sette na ki si fel lab si fel si ki shenri an ngayon. Inka norala mo phone si ki wiksingi. Nastakin pangan mamakatas kaya. Narale yok me proe. We mamakatasque yinange ekospe ma akalemye metlama eninape kasake praying. Namasimat kan we go skasake pa insomna yetan katfalet lasha in prayer sekke kasho. There is no distance in prayer. Now if you're ashu was the Lulalfongi prayer, I don't know where you get your strength from.
Manikin la control your energy ye. Komisin che wo karingan ya kolomano ye. Panang ke pel singe kate wetokle. Pashe ke kasta ke prayer. Danga siak was in prayer pen go sa shwean. Kadin collaboratively somna yedan kat flat lasha. Mayanarila na pas manya matash makadin nakadin. Soga top na ke kakasha na ke. Having said that, katrash na mit, kat pray. Katsivit da pashla yeton, yedan kat flat lash kat multi fan. Inorela kasin kaksha klash na shum. Inakalimila kum kat multi fan na wangan si kat siya. Kum kat si ma yoklal mitla wangan siyafla ye. Kum mutawaek kum siyafla. Egespin lang si kawalum na siyesh. Kum rekatle akum sivil da sa payama winkulo si fan na natun. Indaka ekle aten met na finfela. Ta finfela yeto nul tolu tafa indikia si shikashak na si shmeta. Edis prime el usmagluklar som na finsaksin. Eto kun nendolu katangla kelyak. Katangla makuluk na kewa. Molyak inakalimila. Kasilom nge wangan sika katkan kapshanake. Papakalang lumalap na siyum. Kilang si pelum na siya kum sapayla mat saplum na financial Kosrae. Eki kum sapayla mat sap inge elos usrain Lulalfongi singa likiyac. Musiki kat KahsInKol kinla soil fagasi at finan Kosrae main ke yoki futasi inge katetala akshukshukun yak kapaek. Siapa kat uspena flok niya yan katashwim singe. Panang kat kaksakin mayan ash different soil maakosh magmakalimi ke meto singal dolu. Leilay katin oana matmatala singe inte safashikin shan Lulalfongi singe. Leila kat nakewan flok lang kimapay si waslom. Ana kaya kalimi ke luo chronicle sit korfa singalakosh. Mwet la javin tia 4 rotnasum. In baray siya kikasha. Da yokliki na kayo ay nauli yakliki maul siya tia oy room. Mas nalo makalimila. Kada pa kafa kweli na yan. Panang masin na siya katin bangon mas kala shifena kat papa. Ametiki kat kain so min proyeke mat siya kat kim da kirosh. Nakmanas, esta no nakfulangin kat. Esta no nakfalatiki kat. Tikat ke o yelan mo inkulo si fanandum. Kim mo safla sila lal kaskentel. All niyan matamalutut lal. Inakalimila kat fin de kain ef constride art room. Ewan si penrik malasha. Tikat katin de ana keni nunie tamle lal si fen. Mesi kat alena shanga sindalikuyesh. Wal singe sugok makashap kain o pes ma Kosrae lamatash kat sumno ke ANC kat nushe siyum kumin kanaus langlan maingi yukuye fute ka pailang singe ke wanatum katinashke papakalang nanak maskashikat met mas na kewa lailos mdafin wheelchair ka pat-patyak na ke emergency room ka kong to ka yasin room si ka hospital kada takle mas eset fancy gospel sing kada tala ko makalimia ke si orange ngal si fastol ngola kata sis mas kesben gatte fashkin geneklom kata pe mas akalimia ke mas mosalo mana pol mayen yok kolom yorol el valen man kin gumle or kom diga torn in the flesh yorol en kan fototo na yum belen na kewa shibewo wolom ke maslash katnishesium Efinan be yosh maingi alena el sheba challenge na shesh panen gatsid na shum kuminaki falnaki inin aluman fin magme unwe katle kat kaksakin kongge
Finkom fact mo Paing makatin na nashkea kain futunoyrum makum kali wan met kanikesla. Kat kulo malap na siya. Papakuleng aspe met lash masek pena matay na sure laki pelsingi. Kat nusesyung. Si feed penalty kat na kewa. Dakum na lamala la as mutulla si. Ta los na kewa Lulalfongi mutulle. Kome mo taksalos siya. Ana kakketeyac siya destoniga saptayakos for single dollar gisgalarkos. Mwet lo me masuak ki manus hasisi. Nagisip kanyang. Katapan tagalan mo na tum. Panagi katagani ki pelsingi ya. Anagi polil faka. Ngamatayin singi pray wiowos. No nangan wiowos na sisinsin mano. Eki nga fast ki fella singi. Nga tatari lang fast na iya. Som na yun kat papa and we. Ta Jerusalem sasya. Mawangin. Kayok. Ingan mo kifan. Lela maingi ingain isyungyak ingat. Kadinte fong well nagiklannsap sing. Nakminas kat papa kat pray kuminsyudan na flokon ma kashpenen lasya. Kadinte orek ma wangan kanon bakit lasya. Kadinte orek ma wangan mungunan taliknata siya. Kadinte orek makat nakayaw na nakna sepe luway makat kanrek maganinsang pekash matuyesh. Wala na yok na pay. Ene na maasya. Tashakta. Katita la pelsi kataka na yuruma. Kumikes la floodgate of heaven. Ewa kaya man na yosh na kayawa. Inkelsin kaisimet na kayawa ki pelsi nge. Kat nga siya kuminikes na manguan. Ngan matalo minutyak na. Le. Lastangan fok na kayawa. Ta Wowoyak. Moot sasyan mutawaek. Mayen ngan lom chikayanan yan fok. Papakalang naknas kasha betalik natas mamdain kapur ki pelsingi. Sham na silos. Ilos inatagel Paul Silas. Laki kawul lalos ilos te tuin praenasium ungekin kaksakin kom. Sa paya magkusush kesla sienin kos lalos. Katnem tabelik takat lipusebe makuduklasha. Panagat nushekum naknas kashikat. Kat walum dan shunutlan makuluklashpe. Kat nushesim ke kasha kat papa. Kung mag-fun na kan kashikat. Inak mlalayela. Makatlipisi. Metigi kat tefa mutawaek kelutut kin gaslom. Kat praenasium ke pelsingi. Insifil pena examen. Insien met kol na kayawa. Kat nushe ke church lasha. Met kom dulokonak. Insifil pena kensay lalos. Insiakla. Kasak na first love si. Malo si selas na yung nakaya pa kata ilos askeo. Mayan molan may tapanin peoching. Kat nushesu ilos na kawa mamanasta kat papa. Kumin si Filipina shaklalos kafasalos na inuom. Restore them. Anakim restore ilya David. Anakim restore ilya Peter. Kat nushesu kat Lulalfongi lakum kanrela. Kaya siya with Kolarfin and White House. Elosin kan tuvin kaslom ke lalmetmet. En isam na molan met fin matan fela pashir olosa. Kat ngesesum kat papa. Kasha los. Kasha pemwet alu ma pray kelos. Insisla yensi. The malom ba inak fashiyaka. Losin tuke principle lan ma pa iswaslo. Maingi kat siyak pe nasin met kolgem tan fel ki United Nation. Kafin Arab Nation, European Nation, FSM, en siya finan Kosrae pe. Katakilin pe ke video inge ke sidel finan Kosrae la. Sekna yok ilya finan siya. Kat kain liike makat liike video nge. Wang loto ilalas ke yatol ngulit korsumla. Panagat ngesesum. Kat papa. Empower ye met kol na kewa. Finan Kosrae. Inatala, kung tuloko nolos siya, fal na kipelom.
Lakme welalos. Mwet finne fkama. Takumeta in cielos met kol na paima lang sika shamet lasha. Orlena yok mesya clash. Mayen internet apaluti taliknata siya ki TikTok. Ka social media may panla. Kanaw siepe anglan artificial intelligence. Finne Kosrae. Kanaw sla. Dutikat kadin kain matayangin paray siyak kikasha. Nikina kadin syuk ingenik. Mashapushpush. Mwen malamakawin. Tapakalang yok mesya clash. Katena sangin taga na yetom keshipin kung fakla finne luo dolu taga ni yetom kumiaye bashwe. Panang kipelsingi katakulan fakak ke Revelation saptaon kosh. Losien vulwas kinuknugin meunlom. Lela takadin pa maut pisilom. Inte lemnister lipan katikin traskal pa shamshama. Ain kompa shamshama. Truhas. Katinge akolan fashnemet losien vulwas kinuknugin meunlom. Asapay katle. Amen. Lumalap, belang flok na room, lemnister lipan gasla. Man kain transition kenots tiga. Nagkakulok ng kilansing niya. Wikom yang ngayon na pagkasalom. Parin, insafan siya liyawi. Lumala. Kumute? Tingin, kumong project? Kaya lumiyan ang akan long. KahsInKol. Lumala. Bastamit. Well, ulo malap ke kishin pro siya. Kat tarila na ke pro lan met na kay one night akademia. Pacl som to kat na kay in and pro wala tingin traskal. Kat in na masing. Kat in na this is the means of communication with the Lulalfongi na sinkat. Evin kat li matene del akademia ke puklala. Pel tolu in line shedler. Pel tolu in line shedler. Nael sipe flok le sama kliti lal chairma yana ke yeit no chima itak yang mo esho trik na tingkat nge inen Babylon. On a daily basis mtana proine Daniel sapta ya akademia kla tupukyak le proilaling. Main shie proilaling el daga siak fototo yang ele sama kliti lal chairma yang Tukun yeit no le flok nyak melos likisho from Babylon back to Jerusalem. La topla prois ngan didak yang sets of 70 years didak yang 7 times 10 490. Na set on ngolya sikyak tar. Set chafla je patigin na takam taik yang yeit kosh. Yei kors patigin nam tak tako. Yei kors shafla si ma rala itnyaw 70 weeks yung God, according to the scripture, masikla ni misya yung unngol ya week Daniel liye kaya Daniel saptaya sikla tari. Inge na kesben Jesus Christ taka misya Wowoyak som possible kadashkang. There's like a tu siya inge na sano flok siya ba. Bakit sano inge na nga. Kadarsin marston ya unngol ya yeit ngaw siya Daniel liye. Na evin kapta ka liye maluto siya mta kaya me Fwackyuk saptaon ko siya na yakit ngaw siya pa likiyac kaya na tigin na taka usi context kaya taka din kyalim kay yoksbengen proy pa utagang Daniel Broy, siyak nak manas na sin, kan nas malkan na makuluklas. Broy ke, para tigin means of communication sila kung strek pen na wan na Daniel mo as Christians, as believers. Beltolu, el Broy, ikek la, wikit ngaw na sila, onmolya tari, kadas, wala nga kalamya, inmaston onmolya ngaw, kadas inmasloa. Ingen. In master si katas kaya pa nga craze period si ma utagang. Langkalang yok man kat pakatuntakin. Tema sap tema men Jesus dala misya Wowoyak so. Na ingen na
Kaya tasano, kalme pa, ini na nakadinoe na Daniel, bro, pel na kayo ba, may time taka na kailang kalanching. May utak yak siya ba tasano. Kada utak le, na ye akit niya uli siya. 7 years of tribulation, ye akit niya uli siya pa ito ka. Tigin na ito ka, akketeyac ka malikitlas nga ito. Yok siya pa bro. Na len na kayo ba, kung na may tigin at tigin taga wiowos proy pa. Katrela proy ka matla proy ka likiyac sil taga silpya akyok ya wimat na kayo. Kadini na kadina ramang na katar ka mange na umsum aksya fila proy lum orain waya pa na Daniel. Proy ka matla proy ka likiyac proy ka KahsInKol lowos proy ka kulacnsap. Katin tu na me okala ka kaslangan. Kading devotion. Kalim siya nama Solomon bro section God landment matlal initak yang landment matlan God wisdom lan God initak yang na siya Solomon nen plain mat talik na din God papi na kadin nang na tokoshan lan God they are fellowship. Tokoshalan God is not composition law de fellowship. But the land from again, my sister can on God. God has been fellowship that, but we're not of this world. We're in this world, but not of this world. Nara the kind government, but the lead him Tokoshaing, but Jesus fell and akalang me. Tokoshai love the market fellowship. Nara social event, government, education system, mema cannot enter this kingdom. The only way you can enter the kingdom of God by shusta kang man God. Nakada asken maslon unngolya itngaw singe grace period siya makad dispensation of grace singe Isusda kang man God pagkadin nagadin ilya nagatok siya lang God. Pero feel siya makadash kang Paing sifac nga. Palta kang transform yang. Ngon man kat painan ilya transform yang. Pero crown siya makadash kang. El katang na dari. Nagat full lam kayo na ulya Lulalfongi Jesus Christ. Yok siya ben prolan mat nagawa. Meeting of long on my taking interest color. I say, me pacl read on that. Like a slide the gash, huh? We say lazy name. Nagat some song taking them to go. Akfashi. With that being said, akollah me probably 2 months. Fwackyuk sap taon course. Nagat some shit. Slide on. Nagat some near. Right, bangan slide there. Unity met got the fan na showing nage kota sing summer etari eke August naga transition nage 2025-2026 shiba yesa shi shiba showing kota akos ke yana kayo fall winter spring summer naga chidban na fash Kadena na masing broilen na kayo wara masing na ni kena chisel sheet me ka el pangon God either or God persevere kamalan God allow the work of the Holy Spirit in sanctifying make us holy masing yok siya yok na pa siya la kaslan God magkay na pakain set us apart when as on singalit ko sa kalim sanctify them in your truth. Your word is your truth, is the truth. The truth is your word. The truth is your word. Sanctify them in your word. Sanctify them in the truth. Your truth is in the word. Ngasum na usingan riti. Inakketeyac kayo. So, singalit course. Akang miyang Esalos na siyum si Fena ke mapaye.
Kaslom mapay. Sanctify them in your truth. Your word is truth. Nakadak matalyak forgiving got the read Bible. Sige non ka ipsingan. Let's set us apart from this world. Forgiving got the read Bible. Masing yoshube. Pro singe read Bible singe. Na para kataga likiyac me leisine we sifac ke kaiskata lain ngan we sifac na ke week nga we sifac na ke kota nga we sifac na ke unit chemet nga. Kadin focus na ke team suko masampram kinyak yok ke kaisye koto kaisye unit ka kaisye len na kayo na len na kayo ke week singe pa tigin tres ka lata ka rela sermon lal kya el na pro ikin throughout the week liye kaiskata may lutut ke kaisye len ngan yok super pange o kala si pange men narrow minded si mga kung may Christian na inas kami singya esam toko sa silang gat nga wangin mafela kay utyak na kaya unless issues na kaya ngan gat nagal me education kal me government system singa shut el tigay nutyak education system fela nga shut tigay nutyak institution na kayo makatolla me agency na kaya nga tigay nilyat na kaya toko sa singa tena ka patsi je lakalam nga toko sa lak ti make fellowship Mwet na mafulaw lak Lulalfongi isusta ke ngan gat pahilya na kaya toko sa singa ta institution na kayo fella tiga manwan mapayik parel daga elagan Misa Wowoyak ke makuluklan fel kat na kayo kat matkuluk na laksiwa si God sanctify God ke kastlal man kastlal papay na ifin kum te read Bible kum te paroy kum ni manail niya ifin kum paroy kum read Bible nga fact na pweda you cannot flip yourself makatlike me kalaklakureka you cannot when kumeli ita na pa na may matalising kume sumanle sensinin na ramain akolukye oyalan kata man na kawa kumera efin kumpara efin kum read Bible ngon lan katwikom kumeli siyang na ramain akolukye ka aktafungi or malan kata kume shuk na man na kawa kumara in molo mo in glorify ye na shik dan kaya would flip ka then ka kalaklan kan sang glorify God sikinan ka masingan oye makali or nge manapay sila sang yakin chuye God sibelas fin fella singe Paing glorify God met Christian. Kaparang akalim niya, toko siya ng God. Di make fellowship. We are sanctified, set aside, make holy for the work of God. Katsano ka dinutakyak som, William, pang-focus lasya. Na enchi fan na mausing ako min focus na kaya kasnan ka pasi fema tagangan unit cheme da bangan refreshment na ki unit cheme da bangan mutawaek lan may long e may kishe laisin siya na may course nakataga na kaya slide si tukngan bangan me laisin di may course na fon may taga kaya unit che imetang nakatash kaya laisin cheme may sang lalkay na apple kataga likiyac from note siya backwards matagay meta kataga likiyac masingan arsi sius la luo ars kisya ka sang luo ars sikyak luo na ars kaliye ka me shaf la luo
Tigin treskal daga ligem from no chingan ke mantea. Nakatagal liye tus me kaish kada. Mwet sino kon ke mante ni ke check tingin la daga akketeyac ina alum she phone la chingan na wana la kalin me. Rhythm chingan e daga shibana repeat ya tigin makil la daga tigin makil la daga ak phone ni la machima from no dia ke ka mantea na ngataga pelin ni tawi ngataga aro kaish kada kuno kon ngan sang tangal ipala pa ko shingan pange o kala shingan summer karash ke summer next year mtake September October November kataga fall 2025 2026 same battle rhythm kadang tali makadara ke yang ngau somla kadali na wang na payo yang ikat na yung interest ka lang daga ako matay Guam, kumatay Punpe, kumatay Kosrae, kumatay Seattle, kumatay Texas. Takay na broy. Takay na kaya siya ke kastan God. Kadin o kaya na kaya mapayan God, son of Auckland Lame. Bangi ma ina kadin focus na kayo. Tesilpe malang fellowship. Malang fellowship ba na chizilak kalam yan. Malang fellows. Na para kadash fin fellowship ang Lulalfongi. Kadin broy may tayo na kakalim siya. Uy, may sila malo siya may dapat taga riksam rin mo as kalim mo. Mga marun ka paano broy siya tigin siya sa kalim niya. May akfas siya nga in matagarun ka. Tetagal lipan, tetagal tigin siya ka. Kapag sila lap siya nga, sige nan ka even tigin siya kak na siya lala. Kadas ka wiowos yun. Sige nan ka. Na wana nga Fwackyuk ke live cast la even il pasta devon chang la fin malarala len na kay why not pro meeting siya len na kay wal ditutang metlen ka alu na fa fashion fin chang avan na siya papan nang ya mened principal siya nga umne fin nga principal high school na rani click fort na das ka freshman na ke senior usta na ke chim ditutang na kay wa tolaw siya liti KahsInKol ditutang adal façon lut. Pange mentality si may nagadinaskang katuski malang kati met. Kainil dinarangan. Pelil siyak na insyel. Usi masimit. Busimit na sinkat. Paing it's the same concept, same mentality. Nga fat na pa eh. Finkatara. Maulan ka dito ka. Maulan ka dito ka. Nabakatin na naman nagawa. Broy siya nga yoksip. Broy ka metlash. Yok na paispe na read pacl read kastan God para taka sifac na ke witcha pangan me sang la ke na epel nakatsum na ke katalan nga ne pangan me kat kitex na ke saklu kitex pangan ngan wi kom read na LEUM GOD il fact na shilkain efo ko kom kaskasak efo ko kom shashol kom fanara mawo kom lagan ishashna taga ke fos on kos na ke kos pangan kanun witche enchi makrin nangan mishenge lataga akketeyac met mi siya ke Lulalfongi Wowoyak na ke Nununku Fwackyuk on kos fosya na ke singalit kos patigin na taga akketeyac na leisine me pangan likiyac ke mantea kum taga ruwania likiyac fast na met lesin MC me tapangan me wana siya wana siya ke mo kisela kein epel aklu sogak me ora paye in actual kein epel shaflayan eskom yang in molkun ora paye ke mo sang lom ipse me tapangan isus lalu kein epel akluo mo sang luo channel si sakos fos luo na ke fosit kos ipsak to luo pangan sikyak luo channel si sakos fos alkos na ke singal luo sub topic nan pa penang kumeu ko nangan shafla ya pangan kalia luo ka shafla luo fos singal to na ke singalon kos Wana nga kalimia magadash kenge from no dia ki mantea
Etaka shipya kalwania ke Sunday school lowosa. Now we alunita we lowosa. Itu ilang silan God. Tainge na kat focus na ke mo kuno sina ke settia, taka ke sapton course, fosya na ke singali course. Patik interest ka data ka likiyac. Tigin inge na merum taka fa mo me utakyak church tari na kat taka na ke silak di me course. Sapta course dakyak church. Singalia. Darakta sima sikiyac pa. Dakyak church pa ang activities ma sikiyac fela. Baka detagan sam kinge. Church matalang walal Jesus Christ. Yay coursingan taka. Wowoyak. Katsanga shun ma singe. Rapture singe baka din na kadin tangalia. Kulomala. Si Thessalonica course for single dolun ke single algos. Good. Na bana ngara takala sha bangan na Mr. Lipan. Kadin na keshe we met lash nge. Kung saan ke last 40 years. Katen na masi in the last 40 years. Man katen na sumon mga mainly in the span of 1,500 years, 40 different authors, 39 Jews, 1 Gentiles. Na language tolo, Hebrew, Aramaic, Greek. Someone massive fun na. Unity siya. We need to start. Kadinan sumigay lang silang Jesus Christ in the next 40 years. Mutawaek akketeyac system singe. Mana kayo matawang in the last 40 years. Papa na kalimiyak ke kuperdulan met makalaklak nge. Kalaklak siya nasnastiki. Kalaklak yung anak kimalan kata. Katamoy at makalaklak uungat kain tuyak lamaluwe kunokon. Pel singa kadin na flok na yurin God. Nakuus malip siya vaklaga pa nga fakang atit kan ka ice cream. Malan God kadin na flok na malan God. We cannot kid ourselves no more. Price yung malam Mr. Liban na siyam namgi. At pa price yung Daniel mautakle. Then lungod siya va Michael is flokan ma. Ashma pengen kipabala na katin na din tawek. Way yung mga pilit down with and we cut. Kumli parang afaka katuan ni kadin meeting na katarange utwe. Katarange melim, katarange lila tewan siya. Gospel siya fun na. Papesum na different may denomination nga. Jesus Christ pa nan pa lang sila koma. Ngati ka hindi kumukuy ka ginasipin alusi. It's not about religion. It's about relationship with our Lord Jesus, the Savior. Pangan si mga kamin falok na kaya. Nga fact na nikin fact kaya, simo tan fact la. Katli mo, religion is man-made, Man-made, pangan. Pangan organization eh. This is an organism. Relationship organism jingan. Pangan. Organism jingan katulamo na kaya the third person in triune God, siya person of God, the Holy Spirit. Ilpa fakan na pide kaya. Likaya Ninyo, Wow. Fakan sila na ilpa fakan la kikiyep. Skili kinan ko. Stak nung akatyo medyo American fakan. Mo pangan. Or masaptan me ko siya, pangan pam from Masaptan me ko siya. Pena palulia mo ita kaila. Pangan. I mean, kinan kamasing making akum kaya wall. Catholic sinatasin mascot. As a priest in our family, bro, kalya mo chingan kaila. Skewin na nan kamasing kung lang si akollah sige walan ka, kung lang si kalan ngan madalin pa, power binit, makumakfasyan. Napadang yung si Mr. na KahsInKol. Ay ngan si. Para kasi lumipa na, fin katerapay masing katetotola. Minuan totola ki malan kata. Police One retirement ke. One retirement ke.
Men kada som mol ma pat. Li shikta shaman ye akwat la shapa ngan sumrela 4-year degree. Sumrela masing. Skin nan ka pesi makatakot na gimul ma pat. Masam sa mga nga fested foloko. Nga fested parang nga fact lagi talik mo tayo si makat kel damtay kieko el matang lam kul tamael. May nga pala support nga sin matan kieko kipel si mga masa. Itula siskak nekin el nasik el fukokol kiorek malan buisiyasi. Itula siskan bukul siya tama nekin am kul siya kaile. Mga definition lucky na nakpay. Kuloman lapti. Hindi. Dan kaya kamas. Ang amdak Facebook sa mga sinsinam dan saya. Ay, tingin Mo, I'm being real here. I'm being kalmen fact lang. Kaya nga fact lang na siya. Kaya nga fact lang siya. Damdan kaya kuya. Kaya nga niya. This is when the rubber meets the road. Labis talipan, pa nang akketeyac min tjume. Kom van het takko. Ora kulacnsap singe kipel si ma. Kom chef na mukikuin foran. Lakan katsani ko man pull up kesu ko tantrangi. Katsa kasya kaluo. Kole. Lasro ke tantra tausinit nga utsu ko natangi. May dagi maule enan maule. Walang pelan mangan. You are raised for a time such as this. Katin tulugun kumbiyak kipel singe Inta ka inte shida la kulacnsap singe. Kumde ka oke mo singe ya. Di ka sham kin nage Wowoyak lan shasikel epela. Ye foko. Pada ka isap taon ko singe. Wowoyak kemet ma akmisiya kinge. Finnen Kosrae. Delte na Wowoyak. Mga kada type enthusiast na kadem tawak ngonlan kada ikas mga nasish kadin li. Narasapta on ko spada to na kaya na kuma mesife sima akketeyac ingan kimasim singian. Ngalin kimasim dise. May Misa ke Lulalfongi Wowoyak na ke Nununku. Lulap. Na Volgende pelle gewoon vast naar midden, tigin. Ngay kesla, ngay kasek, fast na met. Na ngay anak king afak. Am to ka 7 seliowi, kata Kosrae, kaya mamwetan usiya kitchatan, katrek makan. Kat the professor kat tamang kat takeni usha tem la usha. Mas keep the major. Molila si payok si peo. Molila. Te masik morelan master sa nakatin. Mata ngachari si nga ngetania. Molila. Nakadata ka nake anto kasi context siya. Revelation babuk siya flashing ngan share screen. Kadarek magen vingat lo TV inte mata ka ki pukon ngolon ko nga na matsingan pinama mga katawasin. Electronic copy na da siya bangi ki pacl na relan yok kadashik. Na lutila siya anak ke bel nagawa inta ka ki pukon ngolon kos ki pacl lang nara buksima deta ka in sam ko na ba buksya ko ngolon kos ngi bange Fwackyuk bange pukin pala si fan na ki uleng sa siya na ki puleng mata as pukin pala ikas ta malipan ma singalit kos na phone na limekos flat kayok na singal lupa syke pamta kel Isaiah Jeremiah yoksha Ezekiel Daniel papu mal limekosha ansin ke Isaiah Jeremiah yoksha Ezekiel Daniel akalya mangero nga me Osea soile mo sobotay chona Micah na faranigal Malakai na pangan na phone na bukpala ki ma dashamanya kel siya Elijah ma eltaka elchisias Moses osin ke metos sapta singalit koshe. Takatashi ke Fwackyuk inge na nangasomni ke Fwackyuk min wiyalila mana Fwackyuk ke ngamin may lututash ke sapta on ko sapta si pange. Nakatwindi na ke sapta si met nge
Ngakin shoot masingin na siyong kumindi Di fast tolu singe. In sewo Mwet siya ready puksinge. Elo siya longgasin balayinge. Akos masimlen puksinge. The upgrade me pel likiyac mainge. Masinge pangaki nga kumindi kaya. In sewo singe. Mwetsima. Blessings. Guaranteed blessings si bange. In sewo Mwet siya ready puksinge. Guaranteed blessing lan gat pangan. Nadaga ke me sapta singe fale na ke mdagen churches it kors ke chisel to show candle it kors churches it kors kan represented the buven it kors represented convinduti Leviticus book shakto ke bugon ngolon kors nge categorize yakin na ke ibit kors pe na it kors nge lale na yokshi be na boy na sapta lu na ke tolu o si stakluk metigi na arma se ma pa John likiyac masinge bad metam da fak ma vision siya na saptalu bangan kem da fak na ke church siya na Ephesus pa church met ngan church ngan den arelawo first love sila dal ko Mary ti ke ma fak Ephesus kan na fakot na siyum na bangan si church lu yan na si church it kors Asia Minor ma lemon ma elingan ke relala si bangan Smyrna na kung Mary ti akalim na siyumten nga mga buya tayo kan perkanam perkamam elden arela at church tolu si bangan na Thyatira elden arela nakatum na mit kitap na si toluan Sardis elden arela tenawurela lalan pangisi church Smyrna maka inje okay na confinarity ale taga kalem ke na masi church siya yenge pa ana inilala sa shimlash kem singe ladisia first na kadin dia first masi ra first singe rek maganya ke book singe when metu di siya nge pangen sima ayungin mengim directly we etaya kel dal ki pel singe na kofla dal nge finola ale oyo na takani enilos mutaweta pele oyo ya deleganim na dalwa la spoilers na spoilers del Wowoyak ta de kufa me taekla na yo pangan full oyo taga ni fingat first mga parala me kulacnsap singa nangen na bangay sapta selu tolu nakatinsom na ke sapta kos tana utekiak church nang gashaw alu orekin gashaw na sapta kos falen ni singalia tuku na kos napapuklum siya nakakeo palam suguwa el mo ke fan na baga ni gesta siya uskat me ni ke sapta on kos na maluto ta siya asike me sapta on kos abasam kun nage seal lang seal na kadata na akketeyac malu siya ye mawingan na lemistri pa nga me vreknash saklukan usala masinge nake afinjak may in kalem metikat sumike saptaon ko sala anen overview sinake sapta sinike me de me kos pangan nakat fashuang nake on course nako sindito na bukta persi pange ke chon pa metsima el mise ke natural cause now dakle nike island si pang bet musnge ilan kain el mataw na paikek lang asin mange nara uskat menike sapta si akon kos ngeta metigat sum na ke na etakata na fakla inge na lamsa ko masamanya ke sapta lime ko siya el kademame el prick buklumlum el prick the seal na ke seal masamnam kanya ke ar seal it gosh na esamanya kla this is the first of the 7-part judgment there is 3 7-part judgment na seal tinge pangan si judgment matako nara kita ka nag sapta lime kos
makadutut kun ngan mawik tolu masumla itak yang may scroll siya na si Christ. Siya, he is the only one worthy to break the seal and open the scroll. Na set the motion na kay-fed may sikiyak kisap ta limekos na first na kay limekos kay with long mafakike set the motion ching avak ngali si buklumlum kilapole yochin elsiam tafin tron afla kesim sile leo silia ki kesilit kos ngali sil bufen kalena fakke pasawalap siya falin ka na sa silinge ay gesta buklumlum singe wangan sin ka saw kofin fela ka yefela siya ka ni gesta buklumlum siya elila me onle ngatang malalap mayen wangan siya kuna yakyak siya falin ni gesta buklumlum siya kalimale onle na siya sin Mwet elder of act na siya nimitang liye leonso ko kesuflal juda siya makifulindalik na David el katangla el kain kanaus na sidit koskea gesta buksya naro ke saptal me ko fasip ke buklum num singe takoy na kelimila motion set the motion ke event my unfold valana ke padel fakta na ke end of the world nakikatlong te comic book si bangarit ni Kastan kat katsima rekat lenge naruskat meneke me saptaon gosh na saptaon gosh etakata the scroll is open as its seal is broken na pa fakta the scroll is not completely open so na ikekla na pa scroll singe neke na seal siya git ko siya ikekla na pangan si may uskat mi nage malutuchi taka na misingenge na fakla me pa fakla ke kat finesom nage sapta al ko siya kalman pa ngata pa late ko ta el le me ko ikekla on ko fale on ko hit ko sal ko manay ya pa samsam kinyak ne ala na yoks be mo chensi sta pelanda ko kakketeyac na mafakki saptal ko fossiba samsam kun sidit ko nge akit ko nge ke pel si lamel kanaus la silakit ko sa in ka sao mislege tafon auma pange possima me anen samanyak be kita kalal mislibena na content ke scroll nge ma academic ba el reveal mankind's depravity ma kulu klan meta na la academic el portrait God as the authority over every events on human history na kinga fakim again faklagala sets of 3 judgment masamram ke kadeta na silit gosh trumpetit gosh, polit gosh, judgment na fon na pangan. Na judgment ako si met nga elaine forth natural disaster ke fella singe. Na ke me judgment tolu siya nga samsam kunyak na cosmic disaster. Cosmic ba na ke malakun me fella siya katashke nga. Na ashkanin few mamaderek makindajakta lame fuse model samsam kungan kadeta ka na ke masima pacl king akumin isla ke merit singe caption na ke malutuchi na ke senria na pangan matawag si mga ashkeo sang organ balance limsilipan na ngataga na ke me matawagin fala na ke first by first mga te ashkeo ala na interesting na pa masinge na panangara likina to ke fos lusiliban fosia si badel fak mga tindawa kaya kada backtracking vlogin na to kada shikadin connect na paila me unmet nga en mayen
Katekain som now record kan jike buffet is na makatlang si kang katen connect the entirety of this. There's still pa nganjut in balance you man kain me ako yala level lang lumalap. Well, digin kung malap ke me background siya musingan. Mapurong umang mama ilya si pang. When el samanta na utak la tari church na ito ko magkayok ma ito ko akademia mo esom na run talik na din ka nga kasi ben rejection si ma orikla na si Jesus Christ kata ka si metla lang katapan mo magkayok siya o may pangit pa ko tinyok man God el si pasang me talik na din ka ngayon tako ilya na kaya yay ko siya nga shelos ekle akademia peke sapta tukun sapton ko nga 144,000 elect tari Shola tari, kadal na sila la tari. May ngan pa ito yak, shamon gospel si makatsamoningin ang within those 7 years. Na yung aspe may witness luo peta ko. Elijah, siya Moses, siya translated, siya resurrected, saying, ito ka pa witness yan wa kelo, siya mo ya, as kain no ya pakan. Katram-tram kin mga flok na nage, fosima la kalimia. Hindi walo siya taga riti, long. Ma buksinga wanan meta sanga liya pang masima ito ka lo si finsak akketeyac Lulalfongi finsak large. Utak la tari wana la kalimingan. Sapta ako sudak la. Na magkayok nga ito ka. Na siya utak na lin yay questionan. Kumni that's another key question. If inkum teorik utak yak singan kangan na wangan yan siya when magkayok nga if akfatyak duchen yay course singan ka din ang but break it down more wana yung taga-akademia kaya me mas nama 3.5 yatolutafo sa lalangan pa magkayok upelikin me likina yatolutafo metngan na yan siya kulukla na pa ruli yay korsyengan ta shilpan na taga kachilpan na akademia lani kayo kangan niya me full aulia siya is in control fakat na pa lakat finna kayo ngano ba kalil check namta in control lal tas ganon kayo finkum te utak yaksingan loing na may sikyak ngan silshemet na silak me limekos ngan ama silak limekos patikin na kam ta ke fosya farangan tas purong ako ya masingan men even katina siyang ke mang nakan katina siyang singkat kumdi may akketeyac katinas makta na ke maul si makatas kengen katin follow na ke me oya singa men kaya kung na-shafla siya pa ito ka tukun mga na phone na palalain for siya wangan shafla iya na ma sikyak ke yay question katigan compare na ke masikyak na oros ke fella siya nginan makaya katpan mo kaya nga tikan compare na ke yay question na beyond these 7 years palalain for siya mayan mapatpat mga yung taga-sifac yes makanyekot vinkat te mata vinkat te ali vinkat kisensya ki mo la sa la kada sumna ya we need to really compare assurance mataga run Jesus Christ kaya malad finchak sinanga pa alaw siya wangan totola siya tiging tres kalilakyalan mga when we are sure of it Lulalfongi siya ipu sapta singal si fossi katetan na pa la mes katashkan ara lagom som for ka mema tingin tres ka lang aul me ko selta taga manel eta la pang mas mayok chupe met el being driven by what I mean el kalasela ke kaslan God na ina en papa na sikna
nakatli na payo yama eushi. Efin pa kat kalache kaslan kat, mulke kaslan kat, kata sam no fun na manashin kat. When I apel, el sam machima woi meta. One mal shukya. Aro, namanas, shkeloin na gaipsing, utakla church. Efin kum te utakla we church, when I see this on the saptago, first shingle algo shakalim me, la long my shikyang. When Paing much makmepala. Now she get Nununku, there will be a numbering system. El chakuluk na makin nan manage transaction na kayo wage yay question. Taga ke tingtres kal Fwackyuk single doli for single algo 666. Auk. 6666. She get Nununku much got ke 2020 vaccine, COVID-19 vaccine, even kom days kumet te beya, mesam. Kom collectively military. Our military shola, talten is vaccine siya, mendal tu na ka kaya. Sige Nununku pelkayok siya may taga nga yay question. Marking system siya nga utakot. Even kom din ako may marking siya na minsan na Paing o yes may nakating kalam kaya. Pala taga sumon nga, arch may tenwaki kaya siya elos tinay inis ng pasingan. So if ingat te utak yak kaya masing if ingat te church utak yak kaya siyete sunga sapta ko, singal dolo singal alkor, katsum na kaya yay ko singan, you either stand and waki, well Jesus Christ, kukumis marking system siya na para ala yok supe nga fat na pa Even kumkof na tuyak proclaim gospel singa kaya mol singa Even kumkof na tuyak proclaim gospel singa mol singa Yay ko singa, you will get the mark. You will take the mark. When Paing katas ke me dispensation of grace singa umta siyang wuk. Kuflan taga na me the fact mine and Fwackyuk na. Sige Nununku kame som el chakuluk na la control di machine kume wuk ligina me dane try makiawi natte makiawi na nga machine chel nem nisha opala taga somanta na ashmeten moki ke gospel ke plan pelchingan na vingom som na ke saptalong ulchi etana machangin tot Fwackyuk la kalan. In other words, if you don't come out that 7 years, if you go miss marking systems, yay question, machang to desum na line for. Ashkin Nununku, katsang ang nais COVID-19 vaccine siya, when matuyak, dan gel claveram siya, magay natuyak, kusama mo let days. Danasit siya. And magay na, out of those many people in Kosrae, magay natuyak ang at days. Machaya na fon Kevin. Sige Nununku yay question. Even kung tawi utakyak. Sige Nununku. Pangamay na ka din Nununku. Ting waning sipatan tayo. Waning peling kalaklak. Waning peling picnic. Waning peling fishing ka mem. Waning na pel na kakain oyesingan. Na church, depending ta musla, direct picnic ma. Paing pelcha man na tuyak, proclaiming in a gospel siya, may tayo ka. Proy, read pacl, Paing pelcha. Mana yok siya pelcha pagkatash ka nga. Mana yok siya pelcha. Even kung tira ramang kumelawit na pa Wangan lang siya, kung nikun lang siya ma, siya laki, fin chakshi na. Ito kan minsan mula lang ito. Manapay sila kung mas ka muli siya Kung muliak la kung, go out there and tell someone about it. Antay kay Kosrae. Follow and fishing, follow and mawang chupang. Kadin focus na kay masing. Mapayok chupang mit. Na naman sige long, if you got the wutak kay masing long, may kaya kita ka. Kumesya nga awi.
Afat na pa commercial. Interest ka kita sumnya room kun taka fashion mate. Uchi literary context sum nage force ya bal. Klomala. Ke pellago. Ana kinga kalimia bel nage wam to gale kom enlighten inge me uchi na sheshka din kain me akalimia seriousness nan masima on the shaman yak. All the serious na pa tigin. Wang na pa makadin na kan focus na kaya masing ngin. Ina kan focus. De makatara na kinek na manan na ke pepala kisim le pepala. Mga kumisyus na kaya 59 nga 68. Bakit wangin kat sasya na kaya mga man kaya tawan fell. Dahil mga ko na claim purpose of life sinasik nga elang ina ka din get down. Nara ako lang singat ke fakluman kada fashionet na ke shulpa na may photo Mwe Read nga Tagatin kan ngayetang li mama me ash nga na inchike lila kate ngay sfaga na ke mula siya masima yoko pa kadin nila makaslan kat fak pa mga na nga fakla kind infused lan scholars nga ta mga lang si sumna kaya pa mamakalim may pa iya na kat finli na ke puksi ke revelation nga anagi kata fact mo hasla ma unclear na siya shmeta ke para rekla din study na jud pe basic at study elsi na siya kadin kain pange morally alert hindi na ke mama katash ke na may akin si uye kat kamati na masima in kalim na pa si koma kasing ni sa fact mo as God prepares to end history. Skilong history ba samsam nakewa ma likiyac tari. Nakalman pa fela singe wangalal usher in kingdom lala. Na metil usher kingdom sila ngayon. O bakit liyaging na utakyak John Nelson get a glimpse of heaven na lemi lang sa mas na maingi. Napandok si Mus. Nagi churches it kosh mga akketeyac mas Smyrna na Philadelphia ba usin siya usin kata kasin siya singataga na sikkom. Kaya kung te uniform ka church tarfinen Kosrae. What does that mean? Skeliye ifo kainangan. Kumni makuluksin mawusin. Anybody who preach that kung kan mix siya maluongan, kainkan. Na te sikiyak mga nag-preaching. Pan na sikiyak melim nga kanila may komposyon sa kuma for fashion kalim. Karen ni kimulak kuma Karen ni nag horatory lasha, samsam lasha. Nakimalutin si mata ko nga samsam ke usher in his kingdom. It will bring judgment. Napanga fact lang nagi sets of judgment nagi samsam kun nagi silit gosh, trumpetit gosh, polit gosh. Na inakalamila pieke maisikia ke mamanga ne taka arspella. Ta enchi mata ko pe arspe ke maritinga taka na ors pa samsam kun yak ne. Orskel the Gabel represent God's judgment. Kim sin magluklan meda a rebellion ladala. Rebellious heck lalosa. Katita dai kat fakpel post that God is directing human history. Katlige malara fina Jerusalem ka Juda. Ilorek magalon Nebuchadnezzar. Nage purpose lalo. So, kanaus na tempo la talusta kanonan wemeta na Kosrae. Now, even God is using his enemies to accomplish his purpose. Na samsam kunyak na ke kainin o shakos. Na mga samsam ke fortis ke final judgment may tako. Siye
pukma ngali tigina likiyac kan taga ke me tolong lakos kastan lem fak ange ke end times Chisel de buke fak Likos yang tagosin ti kiapayak lasin katena Mwet pas ma tako sifac malos kaskas inek kan me kaskas cake Jesus bang faramang O fak ngapa Misa ay lo se kiapa la mwet pas Ko se fa long percent meun yen apkaran Paing ke meun yen los salame tasak tanikos fusnya Pange masih woke ka tug fin kastan kata. Mainge na likiyac tasak ta tie paing sef layen fela. Matan fela tuya klein matan fel. Kosrae line sie sin sie. Shell lulap kusus inen nukewa. Mainge nukewa oana palongal sima. Simitlan simatan sa akollah ni Jesus. Ke gospel lan Mark saptas ngal dolu faste mekos. Fanil fakla chija da buke fak. Ano natin fak si pena ke gospel sinapi gospel lan meto Di ko siyang da gos kadena mo din tiya kiya pe kosle. Fak si pena pange. Mwet pas kiya pa mo elosta ka ineke fak ngapail. Ay lo se fak kiya pa la Mwet pas. En ik was forskninga. Kipel ko was long kasin meun. Siapkran na wiowos. Kapeng ke meun jorek yenlos sala. Maingin na likiyac tasakta. Tie painge saftayan vela. Matan fel tuya klein matan fel. Kosrae line sin sie. Fas kususyen nukewa. O EPS Austrel. Maingin nukewa na palongal si mitlan. Simtan sa akollah ni Jesus. Nalikat finita na gospel lunga tagay nina samsam kunan masih fun na akketeyac le pesil look na ngayon for sa in bakos kapen lang na Bible duma siya na read ke men ngaw siya na petse ke fos nga siya tawi penas pun malumita na me version la look account la look kisap talongul siya fasal ko fanin kisingal siya nga terit na fon na kadelip siya na mapen na Fwackyuk bang siya sifac kostaran Mwet in tiya kiape kosle Mwet pas siya from fac nga pacl nali parang nga fac na kela me ke samsam kunya ke mas na akollah na ke faclan meto fuse mata ka ke kas nge mga akollah ke revelation nge pa pena meto Mac Luke siya ba synoptic gospel samsam kun na etikan kiapayak lang ako nga kung fin mutawaek na musyenge isyong yagastan kat yoros inge kat kaya nga samsam kun na ki kainin osmas color ke masamon ke revelation nga yok siya ka din tape ta kung kain sumkal nga kalem ke Pukin pala si Bakmas Zechariah. Na kung reading ke sapta si fasal kos fan ini singalit kos komelie me imagery anan mamashalla ke me color ke os ma writers kita ka ke nara nga nusi kata sigin galen fakki Zechariah si fasal kos ngatalie Mwet si Kashas finns gå orsasa. När jag så sjalala så efs gå fars. El tu in mastlon sak murdel in falfalse aspegata orstokol kata sa kata tantan kata fars. Nangasyak si lem si me kalmen orsingen. Namangan me etaka ke malututa konfin lang si dive into it. Komsom na ke me Zechariah siye ka fitness up ta on gosh na arma ke chariot akos nga elta ke Zechariah on gosh fasin ke algoshan in kan sham kun na ke
me color ke osnge. Now, when Zechariah is able to identify the color, but guess what? Nake symbolic meaning lan na pay kat papapay tala me kalmean. Na fakla kebuklal Zechariah or shisngen na rider ngan eldal so manaitel in petrol di fellow. A kalme kitako ke revelation singe taka in fact la del taka nusi disaster makayok. Na pauskat me niki me fastu singe naki book singe sekpenat context sa bange na man som naki fasyam daw ke na fact la ngali ke lam el kana usta seal semit ke silit ko siya. Nga long ke sisin mula ko siya fakisi po siya 1% palal fashion. Nga ngay teke liso ko fash. So ko color ke o siya pangan. El siya matafe el shuk siya push. Ito kyang nasil siya tayo furo. El kya siya som ana siya mo siya ace katangla el civil be katangla. Na lam suku a Christ broke open the first seal pa akketeyac ne. Ngali ke lam ikanaw sa seal simit. Na pa fakla Christ pa lam suku ikanaw sa seal simit na ikanaw sa seal simit came the first of 4 rider on the horseback. Na ikandi ngatang li la rider simit atako. Nayas rider akus. Nama me el fakla mamulakus. Kaslange tako. Na pangun osngin tako. Na pakifakne ange. Na ngangetek elisu ko fash. A white horse with a rider holding a pole and had a crown placed on his head, and he rode out to win many battles. El siam tafel shuk siya push ay dakyang na siya tayo furo. Di Na rider singa mo kayo fan na fakla. This is the only rider who didn't bring catastrophe. On the rider kashaya, the others initiated warfare, famine, death. Kalme mayun shell nagashalin mo na usipe o ngayon na kimisa. Taka silang rider si masyadong kunyak nga imit nga eldakain is katangla na elmutkayak suggest ma eldakain proclaim good news of Christ. Nara tali white horse as being good. Nara kalman pa as good mission silang riders and rider pa but karfin or sugoa. Demo simsi pangasano ke mo. Na kat finally na ke samanyak na ke may timakar finos farsukong na kat somne ke Fwackyuk sapta singal si kos patek notsan in wiya na lutut kin mga na fact mo nangalong si pa siya oana percent si ulalap oana kisin kof patat oana kisin palalupe ngalong gelos fact kaksakin kat LEUM katkalanalash el patokosha. Jesus is closely associated with the color white in Revelation. Mama Jesus el anain sham kunyak mailash ke color fash shenge siyakat mit Lulalfongi orik magina anain mutkuyak mo me closely associated. Jesus is closely associated with that color. Nakatwindian ke Revelation Fwackyuk sapta si fasingala ko os fa koinge aun si vel fash ana unen sip kasno atron madalfur onai Revelation on ko singal si ange
Kaisi silo si kyang nuk fash silal. Fwackyuk na sil. Delosin mong la beke din pel. Neke fasin bisin met wiowos siya. Wiowos rekma. Fa enbak leno na ke. Taurik na silos. Shakpanan shamram ke Association of White ke lashkia. Na fakla Revelation singalakos fakla. Di ko siya ni fella. Nangangetek Eliesi pekanyeng fash. Emasi an verleman Mwet. Asje tevra kol vinci fel. Asje mit. Ek inkalkel. Kosrae anin beon. Nakalmen pa, the fact that these white doors na maximum tafen or fasonge eltaka metliki or chaye or toy saya taka direct effort on this earth. Taka such as deltaka keshipe saye tishpe wo. Nara keshamanya white doors konge masima analen comprehend ke ba conquest. Indaka en true ke tangla. May in fact la ki pelsi mameta mutawaek fale inge me tile pangan fin shakla nama ngetla lalos na saye maki mutawaek inash may unta ka kshangalos maki ash shalin mungo takain orela den tawek second gis la payash katsi and the kepe elyakin na ke Misa lao. Nara takasi kem shamram ke os akos ma shamram ke taka in shamram ke na ke me eltaka na ke conquest. Na masi magat usket min na ke ba usket min na ke me silak luo siya na lamil ka na sa silak luo. Na nga long mamol aklu el fashion. As go be or shik me Mashasha Furusuko. El matafe itakyang na silkalan meun finfela. Ta metain unie siesinsie. Itakyang pe na sie katlas. Na kefalin ka na usyakle sil siak luonge. Ama sikle o shaskonge. Na bafakla eltakainta estan wangin le mistalan fel. Na pitsya ke warfare si pangan. Nakachamram ke me, takan ke mayun civil war ma. Akat finnan ka na ke white or suko, eltakain conquest. In katang la mayun basbas. Ailal takain Fwackyuk masyaskong Na masi Fwackyuk ke color si mga nukunge fakla. The red si bangit burgundy the lapkran ke red. It symbolizes great bloodshed upon the herd. Bloodshed pa nag-sha aksoro yoyokle na finfel. Na kumda kumit na nag-sha sigel epe likiyap akos ke channel sise. Na lilay fo ka shamonyak maluti singe matawag ikekpange. Na Fwackyuk limekos nag-on kos ke saptaon kos fakla. Nalami ka na sa silak tolu. Silak tolu siya pangan. En along mamol aktolu el fashion. Matawaek siya na ki Fwackyuk tolu lang. Ngangete ke ngalis kos shal. Nangin na mas fash ko masasas ko nangin na masasal ko. Na masasal ko pa fakla. El siya matafe archie may paunin beol. Na naklasloan ke masinge. May paun skills si mapaun niya mao. La paunin rice kashma ka wheat kashma kan mangan. En along ma si oana pasha si taka in maston mamula ko siya. Fact. Molin siya si kasha kin wheat pa. Inorek ma lenfon. Inorek ma lenfon siya.
Emolin tolus kaksakin parli painurikma Lulalfongi. Tasakta nimit ka na sifac olive a main crepo. Nakatesushi tingena me os shalshalsu gongen naki falen naki shellen mungo pakatsamsam genge. Na en sjafla sige fossinge vakla nimit ka na sifac olive a main crepo. Nakatesamram naki stable laldala. Mamailosis kaspel ka me mungunelusan pangen. Na inge na ke os shalshalsu gongen sikleo KahsInKol mutawaek. Kina KahsInKol mutawaekin kanaw sa silsiak tulung amo shalsal sa kong ay. Na bafakla el shuk me pound. Na pa ma for living beings akos makalimya ke revelation ngan Wowoyak fasha singe. Na masima sumanya kingena pa wartime of inflation. Hello tariff. Skeliye mama sikyak fela nga naki mamash nga na inu sila me kalmen or shajal sugongan. Na kalmen pa ingena it leads to widespread of famine. Nakatan ke famine naki shela la. It's another devastating result of warfare. Ben mama yung sikyak refugees is nga uda ko pakanan mit masin shell. Samsam kunyak nagi papeta ko nga nagachuna non kos pa samang September nit kos ka finnilen mit utwe tefan siak September fun mitlan mit matagong rane rashiniyak mongong na osajal ko nga always equated naki may pound si naki may mongo elta ka tukun osasasa ko Nara inge nakat talina ke the sorrow and desolation of warfare. Ay fok nga fak mangan. Pangipel si Malorella. May ta falen ke kayo ke money. E ke mamungo. Nara ke kapun fos mga tridi tavana ridi fak ma tasak tanimit ka na sa sifac olive. Amen crepo. Yeah. And then don't waste the olive and the wine. Mayin eto kanaw sa me stable Milo Lulalfongi nagikaspel nagi mulalosan. Na on it kon galkos. Lami kanaw sa silsiak ako siya. En along mamula ko siya fak me kasen fasha. Ngangay tagalis ko iftanal papel jine. Sel matafe pang Misa. Eflan Misa fastakol itakyang nasil tal kofin si tafo akos fella. Unia meta ke meun shell mas eke ko susalal. Flok de context sila lemisher lipana. Shamshamin papa silala. Mesir kataliti revelation. Ifo tingin na somne ki Fwackyuk. May katina nito context, ito alam may sikyak ngen. Katita ka na nakfalye lang na kunokonsingan. Katina na katina mama kat fact nge. Mayun, shell, mas, ekususalalel. Lam sa kung masamanya ki saptal me ko siya. Broke the fourth seal. Now, maakos, 4 living beings, that pangon, tel mo, kifaxing mo, lios ko, eftanal, kikasing ni sa mo, pale green ores. Na, fact mo, inen, rider si makash kengan but dead. Na para mo reachingan fact mo, il siya mutafe pang Misa. E falan Misa fastakol. Pa fact ngan, following close behind was the grave. Na
Sylvia na flok ni kim mutawaek siya. Srui meta. Try for conquest. Victory vin fell in the phone na. Na tako fale warfare of bloodshed ke orsasasako. Na ba orsako mataga masasala taga de usi famine and pestilence. Na bataga na ke orsako ma if nge ka pale green nge el tram kun kenga maasa met nge kumnali na fanen aten falen met bange if latum ke met pisya. The color of pale green ores indicates the color of a corpse met misese. Na bangan orsa ako sumakadin na nito ke in makat finish someone sona ke saptait ko sal ko siya fast na medana get the fact get the saptal mi ko sala eta ka pella na malas pagadin na ako lagin bakane nari takyang kola no sa ako sngen we're given the power over sieta for akos met fin fella katlas singe efalefe shell in mongo mass disease na kosro wild animals esikia eta ka unia meta with the sword and famine and disease and wild animals skiloan gema akos ngaen war famine plague mange megadero nara katfin loang na ke mange sap kat bangon mama kat mokayok ke mising nge upe ta shak na preview ke mange patakang na lem stili pansima omni color akos nga samram gune ngani ke forget color lanen color Mari ka bagiflek lan YouTube ka Jordan ka Syria mange. Wala mirror pa naman siya na Lumalap. Kan ulah kumga li color akos kan aske. Parang afakin na kela di kadin ta kadin. Di mange symbolic meaning da. Ala yo kaya shoot pelan jum nakadasum na ke marichinga nakat again akalim ko na pangay kata mama taga ke katfana dengan suang nan ke fosya jingan kade we're not gonna do us a favor yok lagi na kayo babalang natin na par ke matarang katte kan dengan ni mange shinti kwali kwa me kwa polisiena dala na kan nusum tingin umgulo malap ke agda yana wo mo taga ke fos metigi fosyangan tramprapkin orsa kosingan katye zana kayo ngane taga kumle gane na inchin gin katigi mang na wala lan ka da alle kalim na pai le protect kat el wala la tar utakle matalal fina gayo utakle kat in kalim kala Ahmed Kosrae magadash ke tripulation right now as a matter of fact with last na Kosrae Ala shun pasta singe 7 days yeldaga hara lutilal na sin with prisoner slash ngasum wi ne pasta singe dak from kun tripulation na kat afat na sin mit mo silangan wi long nga tena bam siete sun ga sapta kos fo singal dolu singal alko sakalimi na basta singe entaliti met plus ke 70 finan devanchak sige nanko hello sumo kat wi na tripulation juga dakalimi nge bona tikin tres kala dakalimi nge kayo makat palakin fella singe tikain compare na ke kayo kayay koshing ngamo mai get 2018-19 pangatram kin asum na in praise in long diti silan pasta silan 7 days ngayon
Basta siya yung fighting ang sumlong. Nga sumlong niya nga, di pang masing misinterpretation siya pang. Tribulation siya masam from kanyangan pa, kat mata yakit nga uli siya ma, idak na siya danin. Magat pala yun ang polilakil mikarom saptalikos. Fossingalikos. Di na kan compare na kaya wala na siya ma, ito ka na siya nga kuluk na siya nga pangafak. Na kaya elos mo kat aske ngayon. Kata mo plus ko sa nga mo, kata aske great tribulation siya masam from kanyak kaya. Da kaya saptaon ko siya. Kata aske ngayon mo. Church, matalay niya utak lakat. Na week na to ko kata Bible study siya lilo. Friday siya. Na may ko nga real study ya. Na siya may titi nga ifak mo or makin key word siya nga tribulation. Na ben kisyen siya ka nang asya po be a church ke tribulation siya nga. Hindi na tabok lang. Hindi na tabok lang. Nangasam na tigin rin siya sa mga sum me ni meta akketeyac. Nalafal niyang week na meta ngasum ni me inbreak machine fighting ngasum te sige naksiwa sila ma kaslan kada kalim niya. Na week na to ka Bible study siya nga rin ala po as may ke Bible study nga may confrete siya. Nga may confrete siya. Pastor siya na phone we peta tingin me rangel sa ngasum na meta. Na nga ang pangimasing siete sung sapta ko fossingal do singal ko sa kalim mo utakla church. Na sige nan ko katara Sunday school nga tinalila be a tribulation ching my red flags ko bang be a church ke tribulation. It was a very simple question. Agat na bokla. Agat palitiyo. At yak lukimit. Nga fat na pala when focus la sa malan God or mga mana basic kasing siya kakat kuflan kalan ka. When focus la sa ba malan God ara katle teigas mga unless we fully commit katlegas na siya. The more you come pray and ask katlegas la. Na nga fact pa share nga week na tariya nga fa na siyang pasta silang 7 days nga mo. Utak la tarik na din ka the body of Christ. Askin nan kaipsingan atlo tut kigiyap finan ko sa. Mit matina completely fully understand kaslan ka da tagpal diting. Na piyama siya kadaskan. May yabang. Pero wanang tinasumanya kayo taga saptaon ko for the last 40 years. If what is sumanya, o mananyok siya bang. If what is sumanya rapture siya nga. Be a outcome mo. Panegas flip kalaklaka. Pangalos la years ngin. May pako mo ta. Ngatit kain ta play mo ngatit patatsang nagilutut kikiyap nga. Ngatit nga fungyang nagawat malan mo ito. Namnas long mga ngatit samram yen sa ka. Masamram ke she was pako den yok man kat na shish nga. Kadines makta ke pelching. Kadines makta. Es makta na pay ke pelching fulo. Na tribulation ching sequences of events ke eschatology simatigin triskal tramram kun. These are major events. Kad in na kadin somni ke objective. Kad tramram kun predestination. Predestination and luo by the gang heaven or hell. We identify that, we see the objective, we're working our way back. Nakayan siya makatash kaya 2025. Siyak la kada wina yung kasao kada sum nake and siya. When bang critical questions ko may nanda ka na si kumingin na manapay sila kati shusta kaya ngan kada ako na nag-flock ng lemo. Faldari pelin picnic. Faldari pelin kalaklang.
tari pelin fall tari pen oyangan setan paus kat katin ramangan in ko kat lang ke akollah pa kat lang se engan kinin sukin pel na kaywa kadin siak proilan mat na kaywa ngena ne ko sai na proi ke met plus click fort na das ken flot na ke masing this is the calling, this is the very para chisel de Misa kadin pang on akes makin ye met an flot na ke masing na ngafat na boy na siwos na si pakal mo ni even ni ban basam ramalam ta in shara le kang le shang no being ek lapel ek la mol when makipak ng yokman God may kak na sila lipan na ingin na wan na may ginwan na siyang nganta ka kadinesmak na kemasing kadinesmak sige non ka kayo kilal samsam kiningin ng force na ikas force siya na kaya ikas alkos pala ka tayo o sa akos nga na sil nga taga usiya mo kayo katigin wana kung fakta na malaman niya sa sala ka medyo fakya even pa long yung atin medyo kung from kina even pa kumramo ke blood moon ma da sam na ke oshaskua okay kung na syunen singan sisak lu kalmona teknoloji algo singena yani ke singalit kos pa kada vart na ke ya yani ke singalit kos aw agade to li o yeshi makumdak elakin na ke makayok ngan elya na lapan na rin kankin ali mo gugilash mo shengen li la pay na pay kadashke akollah Tepelin ta siyang ngin. Pelin na kadin ta goro wan na tigin tres kalirang. Tigin tres kal kum malutut na si ke oya makumrangan kum ta kapakan na fosi na ke alikos. Inu siya literary context na kuminga na fascinatement na ke fosi siya. Fatas na pala kum din na pulesya kum din na lingani malutut na. Ate ka yung talame si kaya sinikiya ko rin at kan gilme ko. Malutut na siya. Kung gulang malap. Kadinte, inwani ni oye siya. Kung gulang malap, kung siya na akes makniya kaya masikiyak. Yeah, 2018 pa nga samram ko nga. Lutut nga, katash ke 2025. May 7 days nga litiyangan na siya prisoner slash. Nga akat litiyan in adular siya. Katinay talame na pala me kanin tripulation siya. Nang amo para utagot kung tagat samsam kin kadin akes maknigat ken. May nga fat na pa nga li iket na signan di. Iket na. Na kaya nga tagam tarang aksang na pa aksak. May nga ito na pala kat samsam well na tina di mas simlang. Kung ka naksak giving kum lang siya tarak ta fakuan ko meten na perke. If it's not now, trust me, consequence kaya ko. I'm a living proof of that. Kati kunjat na katuyak someone. Be a church get tripulation siya. May ta akketeyac siya akos na kaya siya lalikos wan le tisi pa samsam kunyak church. Sapta siya na sapta tolu kung liya Fwackyuk church pel siya liya. Someone yok church kes siya na tolu. Akos fale tisi pa long church. Utak la man aking kasautar. Utak la katin liya masingan. For how many long years? May call na kayo we may tutingan nigin na pia church in the tribulation in 2018. Ang amaton nalu fast kesben bagnan yoklan ka 2012. Kung niya machi ka dasgan te mayak sak kinyak si. Naro kung gulo manlap ke kung si batagang ay esa may
triple casting and keyword chingan. She be flogon niya lang andi composition ngan matitilar finan ko siya 70 katilan flogon mamatlas nga nagmol. May tlas pad ke matching. Illustrate na sum nage Old Testament legalistic stuff. Kat lutilasin Protestant nga katin nila na pa kadin tala mega tramon. Kadin ka fast na mo ito. Ano, kung malap tigin nga flogon at pelo, sisak to get take too much. Kum talda, the wang in talda ki masika terang kata na Kosrae. Kos matakan be, kasha makos kon ralan. Keep it coming, keep it coming. Now there's one na ki, na misiliban be, akala mi sifian. Sifero, kung malap, may Misa ke Lulalfongi. Wowoyak na kinanan ko. Wowoyak na kinanan ka. Tadi tak pacl ki sifac. Yes, American, the Martyrs cry for justice. Na, Mwet ma enwakingan pang Martyrs nga na Mwet Lulalfongi ke gospel. Ke gospel. All right. Well, katsom naki Mwe Read tash misingeo. Nakataka naki akketeyac taka tukun pray lasha. Nakada Kosrae. Help us out. Let's work together. Na, nausi Mwe Read chinge kadinashke. Yani ke singalit kosh pa element na misiliban. Yani ke singalit kosh. Okidoki. Well, O todo kanong na upetigin. Fan na siyum. Kaksakin kat lale, rikmagin kat. Analin kulacnsap po. Napafak ngayon, nalamil ka na sa seal aklimekos. Katakkalam yung tayo sila kostarye. Ang aliyang nganin Mwet on ye long in kiseo. Mwetingi enbogi kesipenelos Fwackyuk God. Let's stop right there. Kung na lang si Fwackyuk God, seal si aklimekos ngayon pa sumanyak ngayon. I mean, put that in perspective. Enbogi kesipenelos Fwackyuk God. E kesipenelos aru inoreklo ke Lulalfongi lalos. Elos Wowoyak ke pacl lulap fak. Lemkat kalena siya matala paye. Pangenche. Kung esano ninge inanan ko e kalye met fela siya unikati. Man Wowoyak siya. Kasi silo si takyang nuk fash silal. Akketeyac me or fash katsamram keo. Fwackyuk na silo stelo sin mong lepeke katin bel. Neke fasin ipisen met wiowos siya. Wiowos rek ma fa en muklen oana kita rek na silos. Fasinga luo. En ali ke lamel kanaw sa sil se akonkos. E askusus lulap fela. E fata ekle shalena nuk shal madol tol. E malima ekle arna sha ona sha. Pangan masibisiya ka. Itaka in kasao e patatla na fela. Ona ke enga usuksak fixago. E fik mango sa patatla na infoko. Kasao wangin le. Ona sibuk limnimani. E all na kaya taka taka na kaya likiyac leliki enonwe. Nga to kasalan fela LEUM Mwet kol faletlan Mwet meun Mwet kasap Mwet akollah Mwet nukewa Mwet kos Mwet sikosok Elos in love ayodin ola Elos Wowoyak naki ola nakiyota efak patati na fesh ukun kataliki matan elsiam tafintron eliki malatlan lam ta len koluklan malatlalos takatari second to yaklain sinchek sibangan right lamalap kade me fashnamet ki dawak ki akketeyac first by first the metigi
kadin kain pray ke meritsingi kat kulang malap chum kat papa ke pang lom na sil chon in som na finan patmos kon kan sham na sil e faklom balance mas na maingi e kita ka na sis Lulalfongi misengi leila maingi nakay kat kadin tuku fin belang lan Lulalfongi elal mit petlom papa kaleng kashikat kadin nakatayo ana ke mas simle ke kaslom yurum ke fan na kan likiyac ken won na tum kat Lulalfongi la ko mero inge amen well at fast na mit kataje ke silak limekos a fakla na lim e kanaus ta sil si aklimekos en alien anin mit on ye long in kiseo sam ke chamnam ke long ke los flokna Jerusalem juda masaya long se na aksasi da tempola Mwet en waki keshipen ilos fake kastan gat na nga pakpienga e keshipen ilos aru no reklo ke Lulalfongi lalos na tukun orsis akosma nga shamsham kune na lam senge elkanaw sa sil siak limekos nge na lam elkanaw sa silak limekos na kilkanaw lang mga sima akademiya ka pa altar melong si en alien nganin mwedon ye long in kiseo na fakla it reveals an altar in heaven under which are souls of all who had been martyred for faithfully proclaim the word. Napapakla Mwet inge en wakikishipin nilos fake kastan God. Akishipin nilos aray no reklo ke Lulalfongi lalosa. Okay, kanaw siyok na seal siya napapakla it reveals ano ni kasilik long siya long siya in Kosrae. Altar in heaven. Na ke ilos ma en wakie ma fake kastan gada ba kalemiyak ilos pa Wowoyak siyak like nge kayak na sinmet maunal dalawa kishben fake lalos ke kastan gad lalos ke Lulalfongi lalosan met kan tuyak ke fake kastan gad en waki Inta ka na sikom ke acham ke si tesuni ka ako singal dolis na singal lago singan na singa tang lima ka acham ke people standing up for Christ and for His word they had been killed and were killed. At so min really ka passage inge ko inga ka pagkakatayan Fwackyuk singal dolis singal mekos fakla ko shosuko aklukoya itiak yang nasil insang momongin mo na kema sholala silang kusos kometa talan ka in kaskas e onelos na kewa siya tiatawi alu na kema sholala siya the revelation singal alko long lagos fakla kayak and Babylon kishbin shan mit pacl passage ken siya kata na ke Mwet ma en wakikishpin Lulalfongi. E mwetlan kata kunayak yakinel aok shakelos na kewa siya en wakifin fela. Revelation longol fasakos. E ngaliet tron baspes. E dakyang na sielos siya matafe. Kainorek na nan ka. Elo singe pa nan naklos siya en wakikishpin elo sulkekin mapay siya sifac. Oye pe kastan God. Elos tia wialo na sin ko sa lalel sa kuwa. Ka masalala lal. Elos tia pe wi akalan ko sa ko. Afin moton sol. Ka fin Paulos. Elos Wowoyak. Elos walal Christ lemi. Kesi tao sin ye. Mga sisafla ke fos si mga ritike. Revelation singalay ko slong wala ko Revelation longol fasakos
OPC ba Mwet nge. Los tiebe we is akollah ko shosuko. Ka chamram ko nakal siya. On fuko ngolon kosh. Fin moton cholos ka fin paulos. Los Wowoyak Wowoyak Christ lemi ke sietaw sinye. Nara kemuri chinga taga ke Fwackyuk singe. In chamram kun la pelsin ama orsakos nge del written of del som ama seal shakli me kos nge pa kanaw shakli nge nail ikesla long sin ko shawl kan die na pa sham kunyak ma Mwet inge enwa kigeshben Lulalfongi lalosa na pangaw si fos revelation singal dolu singal mekos singal aikos longulakos revelation longulakos insang akketeyac kinga usi long si altar siya ma sham kunyak pa altar of sacrifice si temple pa masingan represent men si makushuwa me sacrifice yak nage in la makuluklalo siya na inge na kadashi ke revelation magat sham ke Kosrae Michael Leviticus buksyak tolu ki paybola buka kon ngolon kos pagatash ke inge na nge nara katfin folok nage gospel Jesus ilando ke gospel ashman yakke Yelia tol ngol dol taf prime time na shake animal masham kun yak Levitical systems ke Leviticus magat sham ke Pasha ke Jesus Christ tagata pa perfect final sacrifice. Abat chonel ikeklalen kan dia souls molan met ma en wagi pas ma fakike kastan God. Oepe molalos mametloke. Na pa akkalemiyak na silos mo etena wangin sima ke molal dalay tale. Kaisi selos itak yang nuktuk fas selal, fakang na selos ta elosin mong lepe kekitin bel, neke fasin ipisin met wiowos, siawalos orekma, eva enwaklen oana kita orek na selos. Revelation on ko singal sibangan, arkimalututa. Nakalmean ba, in the face of warfare, kipel si mamayuna taka, famine nag-Israel, persecution nag-Mwet akngal, Misa, Paing singa taga na sikkum met Christine met Lulalfongi in Christ. We need to stand firmly for what we believe in our Lord, the Savior, Jesus Christ. Na fakla kat ma-endure to the end, may matayang la Mwet stand firmly by is obising saflaya. Only those who endure to the end will be rewarded by God. Now Revelation singalako singalu taga in fact na sisla. Sinil the fact pa we matamalutud na mungo ke ko finalagay na in fact ke kilin si mit ke ko fin pretye akpulol Lenin niya si forsin kaksakin nakikafinalalakay la. Matamalututan siya silo siyaksil. Piyan kum lang siya kuminako la kafinalakay la awe. Nara falokle na niki pelan lem ke sham na sin matamalututan tuku. Pasam kunyak ke marit siya mga reading eh. Maxingal dolu. Men fakla met na kayo ay fasangay ko was kisibak. Elos siya mateng nagisafla efamule. Now, masingan inda ko insul pena konye yela as OPC gisafla ye. Ngamin de flek. Ngamin misingi kisibin katanda yakyu as trophy, katanda lut as certificate, Ashma makatara katanda iso pikeo. Katsamsam kunne kakatara ne ana katintena lila. OPC makatsamsam gemul mapat nge ekapen en wangen
kalme na sishka ka tenali. Inna ka dindi. Bakit masih Fwackyuk kia tayo na akketeyac sishkeo? Ki Fwackyuk singaw na singaw sifac la los Wowoyak ki pacl lapa fac LEUM GOD kalena. Then make sure that we're on the same page. Los Wowoyak ki pacl lapa fac LEUM GOD kalena siya matal Paing. Lokten ki vaksila Mr. Lipan. Masilan kat nge katikan ti file. Mamatal siya mapay si Paing. Katikan kapsa nagkakatay na aksak makatantaro. Katay na mamakatanta full weli. Malan LEUM GOD kalena manamatal siya. Nakatfindikan liye ang nakiutuf-tuf ye. We might as well get out of the kitchen. Kada full la. Katikan akfulajikat and Mwet. Cannot. Staklukan. Na, dakan siya din may fashtamit ki malututo. Fakla, komesano nenge nanan ko kalyemit fella siya unikati. Kasi silo si takyang nuktuk fash silal. Fwackyuk na silo style sin mong lepe kikadin bel. Niki fasi ni pisin met wiowos siya wiowos rekma. Enwak na naki taurek na silos. Naba akalim yila the sound of the Martyrs. Ilos mamisi on the altar. Iltal Paing naki Fwackyuk. Misa laldala. Siksin katla ka. Lusya ke. Fakum ka na church men lom na sinmet nge. Kesama. Ital akmisiye katla ke. Tarak na masing Fwackyuk mo. Anayin masital bangon. Imprecatory prayer. Kalme pa. Siyoyen pray kesama. David Elric makinbe. Brian anayin siya ki Fwackyuk ma kanin mga nasin matlokalok. Nakatfindi na ki so siya ma David El Samos na nga siyam tongol may rin si idea alam siya nga siyam kaya nga men kastan kat na pa nakadruk mga sang ikoya fakla LEUM GOD line alo siya line niya pangan na anan vengeance anan ki Fwackyuk kateyan mayon alo siya mayon line niya Shakak Mwet. Shakak Mwet. Shakak Kosrae. At the line mo na doom. A line on siya ukeya. Wala man na sikla ko memuliale. Lelata elo siya sukin uniyawi. Elo siya tangyakle. Akma kinyeyak. Lelata elo siya kinek pa pakulugin line niya. Elo siya Fwackyuk yakle. Fwackyuk. So, point si makirela pa, Mwet maen magima, kikakla, alter siya, anayin makasin me, pasalos pange. Na ingin akum ka ingatang nila, relevant silan masingi, kapsa na kay channel si sakos, kisakel etam. Na pa, nga usi Sam Tongol, mingos lal David, paarang amo imprecatory me, prayer si bangan. Anan pray si manchuki me o yesingan ama vengeance ka Fwackyuk. Na siyam yang alakos was tolu ko stensak tolu vakla Mwet kulukingi engan pataka. LEUM GOD los konkun nenge na ke mama me orek na silos makulukngi. Nara ilos maen wakinga dahil siya ke Fwackyuk inge norekle. Nangasi foski me Fwackyuk pengain kasha makatashke vak ke revelation tolu fasingal vak mo mayin kom lieng saplok emateng ngai fa oye peli kom yang likipen forsk nga siya fa taka na fela shikemet na ke wafin fela ngai nanga ngetek engalong presensye eagle sok ilang yeneng yengo kelfak
we sensin, we na silos na kewa siya mutafela, pasen may ukuklan lupuven tolu siya round kasla na fakpela Mwet felle fangan kishbin miselan met luinge ilosifare kengan as balik masang nasin siesin sie kishbin met palaluinge tarena akketeyac mit na masirang au si Fwackyuk nga inakkalemila me pasha nga takain Wowoyak siakla me esikyak nge foloksyaka na silos marela mange kat finlong danain kaksakin dan malan kata in kanjam gi me folokyak malan kat na isam na Mwet pasiak silnge pange kasyenge katel tiange katel wiowos katel Paing na masima katin lotela ke pasama Wowoyak nga pa elos indikia vengeance of God indikia na sin Fwackyuk malal terata upele ka shikle mayen elna naulela ke mas nalalen kasha elos akketeyac elos kalyeyak na leusi mekayok na sielos ma Sulela in the for likiyac eleusi guarantee si pangen nara ensi mataka na sin Mwet ma enwakima pasanan daga yilong singe Fwackyuk mo me losin mongle losin tapan dalin lotela inge tapan kat when God is not waiting until certain number are killed. Rather, He's waiting for the appointed time excuse me, to arrive. Inakkalim na sin na selos ma shake Wowoyak milong siya wangin sipel ki maulelalan kata eman kanyak leldal ounce na kay wakipel mam sista inara orek malankat siwa spy tsekandal face a face efin na ki makuluk mga kumrela eko na yakyakpe dahil ko eninen ta nagipmasing atang singe somye malong sima siya nge soror laki pang singe pa pang naki inkain me to be patient mayen God works according to his plan. God works according to his own timetable. Tasakta ele el promise mo asmalero wangan siye makayok mga kumpalakin Lulalfongi get take this to the bank. If a wangan siye makayok mga kumpalong la kershipin kingdom lan God will go to waste. Nada. This year. Nakewalitake. God will vindicate his people. Tasakladalero on his time. Ke katsamsam ke piangan na ke white robe ma elos nukume. It signify purity. Fashing. Revelation tolu fasakos fakla. Tasak na asmedikash in Sardis sa sonna akfokfokye nuknuklalos. Elose nuknukyang na ke nuknuk fash. We are fash. May nelos fash inara oingi. Fasit subtitle kor fasingan sige Fwackyuk fak mo elepufen na kewa the round of that throne and with elder and mamula ko siya na elos faksiviyim dan throne e alo na sinkat
Samsam kunyak ki me nuk fashingetana nukumyak ke special ceremony. Bange color shima that bang white robes were worn for special ceremonies. Na bauskat me nagi Fwackyuk singalako shakla. E ngali ke lamil kanao sa silse akon gosh. E ashkushus la fela. E fata ekle shalshalena nuk shalshal matul tol. E malema ekle arlena sha oana sha. Itun ko siya o patat na fela. Oana ke inga o shuksak fiksago. E fik mango sa patat na infoko. Kasa wangin le. Oana si buklum. Malumlumi. E all nukewa etaka nukewa. Likiyac la likiyan onwe. Nara inge na ke sil siya kon ko siya. Ilikal laman nukewa. Nakifela singe. Kat finli na ke judgment ni mekos. Ma akketeyac. El ashkaisima. El daga specific na ke. Na sakta inge na judgmental daga all over the world. Kanman ba the whole population. Pusien Mwe takewa. Innan siyangeng men inge na. Ekususyak fela. Likiyac lang sil siya kon kos nga e as kusus na lalapsi. Na as cosmic disturbances yata Fwackyuk dako. Na kingasaman nga tipit siya si pangasaman nga. Mapayapolo fak may sikyak. Sikinan ka nga di ka nalapak kusus si masamanyak nga. Nga matayin na ki falyang kusus si sikyak finanyin na. Nga liat devastation masikyak ke kusus si. Nga matayin na yang alimekos finan Washington. Nga pala kusus si. Major earthquake si finanyin na. As masisik mata major one. That bang on major. Ke retro scale lal. What the telephone na. Cell phone tower nga. Na talik na da raskelutu de. Katigan kantaki. Mwedin siya ulasawrik. Makatiga ben samsam na siya los. Kasas ke traffic ang sakak taligat. Nakanapela siya kate sakak mit ke talik na da snge. Katalikya pa de sakay ka kamdan kiya sa kamulta mo sa pa de sakay ka. Earthquake ka pa nga samam kina. Nga sa man na ma-earthquake si. Masing effect that there great earthquake si pa samsam kinyak nga. With the opening of the sixth seal. Followed by cosmic. Cosmic ang samsam kinyak ma around the earth. Nakatin sige fathomize other earthquake. Nato ko wangin siyaro. Tikain sila Kosrae may tonge andiginim siya. Katikain ta e stove ma. A one communication system. Na chone ki relapit siya si ke judgment bange. Day of judgment. Day of the Lord. Kipel si masamsam kunyak na ke earthquake ko. El samsam kun. Mana yoksi. The fact that the color of the sun is that of the cloth worn in times of mourning. Color si kifata ma samsam kunyak nge. Fwackyuk mo e as kusus lulap fela. E fata ekle shalshal ena nuk shalshal matul tol. E malema ekle arulena sha oana sha. Skiliye graphic picture mautekang. The moon will appear red due to whatever the atmosphere caused the sun to be darkened. Nabaf itu asamanya kea, falling to earth. El aspekal mesi tagake. Itu in kasao patat na fela. Ana ke enga
usuksak fiksako. Fik mangosha pataten in foko. Mana yokpa samanyaki o yesinge. Kat finsum nage soil lo fastolngol nage tolngol sie. Shersaman begelen lan lem. Fakla tukun mainge ngafa ukwelang nik na fin met nakewa. When natalos en natalos fasul kegen kaslak. Mukul natalos famwemwe. Mukul first lowos fali arma. In pelse ngafa ukwelang nik na fin met kulacnsap pe kaywa nam kulamaten. Ngafa rama sakaruk yenengengo efin fela. In Fwackyuk kilense. Efa sha sororla. Furlane. Pakaning in kalash. Fata efa losla. Malamo efa shalala oana sha. Likilen lulap. Aksanging lan LEUM GOD etako. Napa markel sam kun. Mark singal to long si long mega hilma. Nakatena met fin fact mo si was. Fact na si was. Liye Misa linge. Kaliye laingo ni Lulalfongi. Ta Misa kikieb met pacl kikieb eva sikiyac. Elo se fa mwe akollah. Masakarakin kiep la Mwet. Elos finko. Ak finne met LEUM GOD. Liko siya nga fakot na maingi na siwos metiki bela sikiyac. Naramdak samanyak ni len singe. Panga kata mamay sikiyac indaka inakfusiye kata. Nakita ka lan lema anaking akkalemi ki meto. Lungulakos lenga. Tukun leningo. Matan pelingo. Onga yese fata efa lostla malama efa tesivil galem. Itu efa patatneligi kasao. Kasi on yenenginga efa mukliyakle likin genek na pailalos. Napataka na ki disappearance of mountains, islands, mga ekap and sikiyac, kishipin, great earthquake makalimiyak nga. Nakanman pa, finding natin, fela, ema roll up, anan lumyak, ana scroll siya. Napay sifac kaya isa to yung lakos Fwackyuk sifac mo, fat malame itu fa, Fwackyuk. Yenenging of a wangle, oana sipuk lum, malum namin, itu efa patat, oana shama patat liki, o in crepe kaksakin. Nara, king mutawaek yang afakla, ashkanin views masamsam ginyak na gimange. Ngais na fuse, nga taste fuse lan Mwet. Nga sum na gemo mapapala fact mo, sikiyac. Panaki, os mga tagasaman ke, funny na din, namin, pizza si mataga na sisngi, iltakay na kalemyela, manayok pa, etaka ki, judgment ngi. Napaksafiyan maluto, singa fakla, na toko sa lan fela, LEUM, Mwet kulflet lanun Mwet Mwet akollah, Mwet kasap, Mwet akollah, Mwet nukewa, Mwet kos, Mwet sikosok, Elos Fwackyuk in love for yotin oana. Elos Wowoyak ke oana, enake yota effect, patati na fesh, wukun ka telgi matan el siya matafinchon. Eligi malatlan lam, da len koluklan malat lalos takatari. Second to yaklain. Kipelsima
koshush taka moklek finol yeneng nanalake kainin mayak sangeng man the of infella met the of infella met cash up met yokwalla met ka mayak me terrifying signs ngitaka nasin oana si te eklela me la kum cash up powerful kakum slave si kishbin mang en the phone na kankin kat Elos hakelen ekla saf la fela der shukla la ukleye kankan la kashkashaklan lam mayen kainin mapespes pa sikiak in Beijing. The people were so terrified of the one seated on the throne. The lalesang sin elchamam tafin throne that they would prefer that an avalanche fall on them. Inge na sang ang tanin fong lalos sin elcham tafin throne na ano talin ke siye kainin mukuk sima tane avalanche ke sikya ka. Inte kay na fong lalos dalikina dalin ngayetang na nasinkat. Nake rat kayak masikya ka. Fakla evil people on earth tread God more than they tread death. Sangeng lalos sinkata. The yokligi inge na sang lalos na Misa. Dalita pela del masiran ba del nang del fina Misa del kankan la makayok ma tagayurin katngan. Pasisa. Nara kita ka akkalimi na siyashkime dito siya makatash kaya election na taka na siyashka din me akilin kata judgment ma esikya ka. I mean, she get fat ma isma she get long ma singa fasya na nagisingalit ko spang. Fasya na nagisingalit ko spang. Katson na sham ken na phone na makayok makalamiyak ni. Ako sham ke mayun shell ke mungo. Nga kum siyap na America mga di ke kaispok. Katson na leta ngali siya yotsaka. Katson na le pala na pa mamay sikya ko. Nara mga ninta ka na siya din ito. La siyap katayin ng chun mga fakat kain mutawaek akollah oye la siya nakakatle na ki mama fatako. Kaya nga riti malutut siya ngayon alita ka na sikngan kanan ka la katalin trailak. Masi makan kapsa malutut siya mising nga na keme masi makat front load yeah ba. Let me still live on the Ben Gasha. The ending I'm talking the Keapa. Kigot the Shamjam Kunke Kenelunilia Epela Nasake la Wowoyak Fwackyuk. A convin long Paing a ritike Ikekla altar singer. Tana sha on the altar share. Na kapsiyak shake altar shake. Kosrae orek maganya ke Levitical system siya anye and in long siya na kung kapsa nag-shake Jesus Christ fin shaksing na ilos na kayo mamisa ke fakik ke kastan God law orek magan witness la in fact ko pangen kapashima malutut siya som na kaya panganan si mga tuig flonal malamistalipan ng kasha. Kaksakin God ke malutut nga
Usiamat si Wowoyak ngayon ka KahsInKol. And mga foto leke, and nukewa may gan KahsInKol. Kalim na gina. Mga kalim ya. Usilipan, naklas KahsInKol. The interest kay kung kulo man lap kakketeyac wowo, alle kalim na pacl taga pakanek, kung fact na si mo matana ni fumili tututeng. Panangan, get na si punta kalle pakanek. Ro, wang ma insit back kalim na shares, fin kung matalal kung may wiowos kya. Wan na shit is una sapta ko fashingal do singal ko shakalim. Kung may na nakonito na pacl kung mole. Kyo akollah LEUM GOD. Parfois là où les Lulalfongi, faut tu faire une chose comme wiowos. Et vient comme te wiowos que ta calamie masikiak ngan ke Fwackyuk ngan. Sapton gauche. Fwackyuk na ke singal lit gauche. Comme les ngasi bakal mo ni. Bako den yok ngan kat pang, ngasin talik natal Israelites. Nakade we ben a mittil Lulalfongi mo singa we uchak na ke yei question ta pele na pa meta siang ni kinametain if intel is marking system siya tram kun nga na dal kan marshal na Misa ta sak tom long Martyrs mit matuwaek fola Lulalfongi ma tram kun ya ngena ke mo singa wiowos Martyrs may Martyrs nga mit Lulalfongi gospel ng Jesus kaya wiowos na mit na kayo mga Kevin nage kuluk na is nempa singan one world leader control singan siya katliin pel na kayo may marketing system or gingen na mit na kayo transaction na kayo mara kain trace yakom kaya mo siya katash keng wanain pangay mas ma akwat na kaya one world government siya may taga ale kalim kaya kuluk na ale control yay question. Tapos gano'n ko, if yung mis marking system siya 666 siya usot maya siya siya yoki mechim na kapapa, line for siya makisiyangin. Siyangin tot. Kat sumriti Fwackyuk kung siya fosalgos, nga long siya fosingan. Takan na, Lulalfongi matsiyang tot, may dinut kain mangan sim leke fosingan. But na kay wangan, esum na line for singan. Na siganan ka, pel kayo singan ay aspen na met full lauli ak Lulalfongi. Na ifokat ko flan na roke, dispensation of Christ siya kadash Tamtail, di tilal di interest kan, masim na kay Fwackyuk saptongon ko singan, sikyak. Ka-fan na mutawaek katsuna-sum na kaya may trumpet na kaya masyayang silit ko siya pa ka-tram-tram ganyan silak li may ko siya pa ka-tram-tram ganyan sum na check na mutawaek yapang akatli oyalan fela siya namni oya siya fan na nga kuminta kaya miss na kaya mole siya kasi ba mole siya may taga kaya 7 years nga baka din trust in Jesus Christ. Nakafat na pay. Allah kalim, if you not standing up in is Jesus Christ, Allah upepe kun. Allah yok na pay, main kume matake seal system silan kuluk na nang. Masing patagay la likiyac amta, fin kate ngati Wowoyak. Ngati Wowoyak. Mga Lulalfongi si fena nga mutana ke ojelak si fena. Ngati na Lulalfongi la chisel taga Misa mulyak ke makuluklak. Na ifin nga sum na ke yay koshingan. Sikinan ko, sharom Kosrae nga kunda nagat uncomfortable. Kat wang sharom lendo toli wang kat aka sum na taga. Wang rice nagat bukuyak. Sikinan ka mga pangit control lal dalingin na ke mohol singan. Mit ngam ta control fastland mga
I think ako Lulalfongi siya, kada tim tasano akanay, kada sumyukwela makatilchin siya Kosrae nga us, katak, kaki, kain mangan, kada rin makin mangan. Tasikinan ka nagayay question, government wall, government system siya nga, taga control man na kayo. Na I think kung days niyan pa siya nga niyan, wag ikong, paano nga, that's just the bottom line. Na kalmen faka pa, yun na ka rin 4 yang ingin, na i-small siya nga. Paang mas mayok siya pa mito. Na I think kung mutakyak, kung materi yakin matikin tres kalil, akketeyac nga nga, may kumautak la. Church, Lulalfongi. Na I think kung te utakyak, kumesam dito sila tikin tres kalingan. Kumesam yan na. Manina kung days marking system siya nga. Nina na kung days. Ving komis. On course siya nga. Kan may umtin na Lulalfongi kat. Kung alo na siya. Pa may Fwackyuk kaya malutut kaya week na fun. Worship. It's in spiritual reality. Kung worship God, kung worship Satan. It is finality. Paing siya nga. Siya kung sila na kung kaksakin ka mo loma. Pauskom na ke mol mapatpat kauskom na ke lulap. Patagal kalkain peling. Attitude lal dala in cielos na ke in akketeyac. Tatagal worship God through their offerings. Peling siya mas mayok siya pa meta. Kain siya manafalyangan siya flal sok na unilya. Nakatulong dito sila tikin tres kal na kaya malutut siya kaya Fwackyuk on course nga. Siyangan Wowoyak, Fwackyuk. Kadilak kalamiga nga marom singal lowos singal alkos ka singal akos. Vengeance is mine. Fwackyuk ang malal. El magana pa kayo church ikat kay siya. Manen magana pa me kayo ni kesla seal. Katram kanya. The slain lamb. Naro kada to ko liyan na pa connection man mga interest ka rala tay team so kung afin trakin pangin mind taka phone nila week singa kading kalan kela. Salvation it goes hand in hand with worship. In other words, kung meron na taka siya na minas ke makuluklom. Kat no fun of total. Kat na fun of total. Belgium mga takal na masinga na ito ka nga lipan offer up. Pastor na lesson commentary siya nga. Keyword siya mataka nga. Make your life an offering to the Lord. Make your life an offering to the Lord. Fingko mo raw kaya mo uli siya nga. Kan may kung full out yung Lulalfongi kung offer up. Mana kayo na rin ka. Kung may wiowos. Kaya kung tasan yung Fwackyuk nga, kung may wana tikin tres ka, taka sumuan mangan na phone na. May tayo nas makinta ka na kaya. Nara, even kung wanan parlong kung sumuan mangan, you need to re-examine. La mana pa siya nga isus siya nga ngan ka, mana pa siya nga mtakyakwak ngan ka. Very key question mangan. Key question mangan. May kada siya nga na kaya question. Kaya ok na siya fla pa ito kang. Na overall, kayo klikin na kayo, palalain free siya nga mansin Lulalfongi. Nga na ka din for Lulalfongi, inge na, itigi pacl. Dahil samyaliti siya tikin tres ka nga. Even nga te wiowos kanili samla, el siya kuluk na control. Na kumena na kon keep up. Molo man. Manifin kom din ako may marking system siya. Na ifin ko may marking system siya, kung may sumne ka lalain fur siya. Lala siya may fur for eternity. Pangamay na ka din tramon. Pangamay na ka din focus na kaya. Liye na may ka focus kaya for the last 40 years. If din na sumanyak mga. Kasi nanta ka ni kaya pelang siya makakiyagi. Nasin siya. Slain lamb, Jesus Christ himself. We need to relate to the person of Jesus Christ. May lipain kanikin mo. So kung fan na may usin kanik in mo, mapatpat sikat no fun na ito. Ara nga,
women nagawan kaksakan tiging tricycle kaya kasi yan ang woman si bataga kas makinyagat kat ntasano flokman limo kat sano if hindi bangan proud di loma war tiging tricycle kaya kan si bataga si bakas makinyagat kada ng flok na kaya na if hindi mars kaya masingan ntasano flok la kum tuyak proye kum tuyak riti kum tuyak proclaim gospel sing pang masisim na kaya siya korin singal siya kanini spread singa is cup singa akes makinyagat ke pakotan yok langkalang yok la el life in chaksina chamon my life in chaksina ntasano flok lala katin well som pangamagat ntasano if you not masaya you need to re-examine komeno kan flok na kemasing mat kumelya sin mafela nga tika nusot mapay mat kumelya ke decision lan matchaying we decision lan Jesus Christ kat inner relate na ron Jesus Christ ntana kya ako lan Jesus Christ el pausin kenekin mo la paising namnas mat Kosrae long porungo mugulje tamnal jubuyas nga papasing papatiging tricycle check el regin na mi siya afat na pay regin na mi siya afat na pay la regin mi siya tigin Stephen Mac proikel tamal siya mit nga proikel el siya na pa proy na ilta ka ingin in fact ak masimay na kan from kun ako gat na kaya mola lang ganingin mola lang taka kel Jesus Christ mo kayo with that being said ngan we ko was kaksakin kat kaya matagay kek lang kada ka na kaya kalian program kada sang tigin nan taka kali ka program to pro 11 na insang blessings na kayo na sin Mwet ke kaslan kat ma kat taka long dudungin siyete siginan ka dudungin siyete siya kat ikekta ka din takam ta porong inakas makinyagat kayo flok man lay mo molala tigin tricycle kung kula malap ke akketeyac bubu nga flok on pelo kun taka na kaya program kali lasap kung tari na ke mana kayo watigin Sige gat papa pagkadan kaksakin na makati ke pangan usya unsukonge kadin mo me display ba na makus akkelemye na lemsilipan le di folash first milestone na akkelemye nagat kali ki pro Fwackyuk na unsukonge ingashikat kipasinge ke sangpel la len kain capture ke of was nge men mataka euro sa na yok shipena shish dengan malap tigin kinkain saklukan lamasingan unsa ko nga lan met wears futwa nga yak lagi si senringe nangan juta usi ka din nepsala
Kaksakin ke matwiyash makos diela ke video se ma-capture ye. Yakin sa kungan sila sal na kato, pasangan kayo wala na kareni. Kaya klon singkat kaya takan nakilusya siya nga pain ko sa mga tagaan na mystery pa na tagain. Akalin ko gusto nga kan kasta. Tasik ke matayang las ke makatash kaya. Katfin diye na kayo malutut siya nga. Nakitay siya. Kaya nga rekomend kasing at tayo siya. Kasing nisan pa contemporary. Kan me pa event masikyak mo siya nga fall na ke. Revelational maasimananale pas me pacl misilipanin mo moving pieces nga yawot yami. Ana Hollywood nakikainin imagery kakainin action film marek nga. Na mga losrela matash ke masiwaspelan ka ata. Nakikesta las ke mande akatakain front load dia samsam sikel kenepel si katatakikat shike metaka. Ngayon ngolon ko simsing ngay ta samsam singi ke kalwin ke kat shik smanyak mga kat wiyalo lipsa. Tangat tena liya na ke ankle si ma malutut singa taka na ke msingi ngay. Na nake revelation si mataka for the next 40 years taliksi system singi yang nga angol fashion. Men nga dogmatically fact la katena masige yangol somla daga na misingi. Pakalim ke fakon masikyak finan ko siya misingi. It's not a joke. Na falyang pesida si sikyak kilen ikas somla pe. Na samsam kunla siyaf ko aling alalkos. Ke pena sipen oyalas mit ko siya. Got professed to be Christian. Our famous walkout si directly. Wang in long yasuk. Kasi ap nga nikin mo, mat ko nga somne ke feel siya in paray ke orani meta. Na yato yung ulit ko sa ka, si dahil si Reklen yo, kang mat ka kialaklak nga, kapangi, fako nalan of angel, ka fallen angel bang biyeke. Kamit ka taka kupertu ang EPS naksima kaksakin telos del färske meta. What are we doing? Me kata nakanala pieke mukula matayan na musingi. Imagine tan kia ka nga you pick and choose. Fingum direk malan buisiata. Mame sumne flokota mukulula linloma. I don't want that. In my promoting malankat, let it be. When church pa in lom si kang, granting alon kos natas.
Siya talikon ko hindi kelinge. Pangakalmen fakla ko. Skelye na ke Wowoyak si ke shaki altar singe. Kachamnam ke shako so ke Levitical system. Na ke Jesus Christ. Shaki met Lulalfongi. Kat mutawaek pelong sam finan Kosrae ke ak masorik le finan Kosrae. Kashaki atin na Wowoyak. You think those will be left unchecked? Kulacnsap flashing eh? In the next 40 years, kagat mugiga katloan ke mange. Consequences nge likiyac. Gospel da ke 1852. Yes, yuvok itngal dole valens yuvok itngal akos misenge. Katash yengen ke gospel zinge. Toyak machupo. Adel som neklepe. Political seat nipe. Komera fkarek mangen. Komera lafkat decision wo ulan kata. That's the last 40 years. Are we going the same route? Siya ta ka aksyo siya metan ke masyo spoilan kata. Who's gonna do that? Akat siya wa mangat wiwi Mwet. Katsanga inakuluki siya ulasha. Ekatena mutkula moulasha. Katetipinla. Why win the world and lose your soul? Nara nga pay off le mga likiyac na sik. Akan na usum na misya. Nga mata Kosrae ke 2007. Kasi nekle pasta sila. Nga we meeting be. Ako slan pasta. Nga presto ng Seattle. So nga ito kono. Nga ito kono church devon siya. Nga ito mutawaek. Mga ito biblical. Nathan is pala David. Kada is pala Nathan, they're all David. Nathan is some restore yet David. Kain mga likiyac pastor or Seattle. You can try to pretend like you don't see this. Katikan kiyapakat. Katikan kiyapakat. Nothing will be left unchecked. Apa nga fasi dam lipan, kikiyak na masinga na sika. Siya neli shares in Kosrae kat. Katina na kading crush liya. Kel fact mo nga taga nga wi ay nga nisit. Kamta na ngit katikin na nga taga nakip mga singa. Ngan kan connect na pala may pages sapto na ikaspang eh. Mga itang di nga sa fallepel. Akong finurek magimit supo eh. Kung rorek masisaya. Kung may connect fwe kalmen malutut ni. Especially kung vindesum nagilutut pa epal. Amolan Mwetashin beos. Malpractice si bangan. Malvision si. We gotta wake up, Kosrae. Katika in fact mo katalo na Angela kupardu ang ayam dan likiyac. Kaya malawan tikan mix. Katikan mat lan kat daliin na mga likiyac at falela. And Kosrae at 42 square miles. Come on. Kung di na address, kung ko na ek. Kung sham kun. Kaya kat falela mga kat wipen. Nara masing ite mansin mat nagayo. Mala wiowos. Masulelan faske wiowos pailan gata. Me kumesang kadesip na tin gata. Ana kesikya ke likelaliye. Pidel lafogan lembel tolu. El sulelalen auliyac. Chudas el dena. Nagit pidel auliyac ang lenyo katuti malututsi. El ngetang nalilana naya silang falkikiyapan. Anaya sil Misa right on the spot. Safara likiyac. Jezebel spirit el likiyac. Met Jezebel spirit. Pange. Niyang pelalasin siya uwan. Matayan siya KahsInKol siya usi. It's not gonna work. Pange Jezebel spirit. Nara siya ta siyan pe pay ke mani si model.
Shukya kata shikyan wakil. Namistilipan kum na malutut ngayon. Fin papi te ngonlan ka tutyak na rol. Ngon si ba na malimilang eh. Ngalikiya per klito siya ngayon fanga suwak na rin kat papata maging kasaw. Elikiya lang sinalak kuminrek pakin. Ako lang singkat kimlutut siya. I'm so pumped up. Lang amutul ka temutul. Ngakamtul ki bel singa mong lato. Masi nga fakir ba. Kat fin pa tatalit natas. Kat lang kimlutut. False sugar coatingan. Parang nga fak lang atit kain kaka-ice cream. At kain really masim lang eh. Textually observe it. Pray kenikek tanasik. Ako lang fast makusisingan. Mamatakan kaya sikat nga kat wiko ko spen alutut ki mange. Pela nga sang silipan dan kain kaliya. At ka kions ko price lumalap. At alir su malap kaksakin kat ke. Palaikin diti matagaral tikin nga. Alalal fungi mo pange mga ni kes lang na shell. Dan taga hakes makin yakat na kayo kadin na ganyan siya posisyon. Ala purong umasing. Efin katin ars ke o yema elakalim nga. Mols washing nga. Kadin ang flok na kengin. Omne el tram kun ngon matal siya nga. Efo katin tala mga sikya katin akshi wash. Akat forward na form. Kemata nak Fwackyuk. Wana maluti je matlieke me luk sapta longole. Arma gunesh. Akat wana kan wolacna wala dinarama ina kalinak frashia. Machinga ilyan na pay. Nataga reflect na ke oyelas na ke makatlienge. Mana ette usi mainche wona shinkat pakatlieng. Na siyak shum masing pel na kayo. Masing ang siyak pel na kayo. Mana ka wang aro. Kamay sang akin siya Wowoyak. May mole siya katakain akin siya Wowoyak. Mole siya toga. Kada suming kaksakin akin siya Wowoyak. Papa na kada sumuro in the next life. Now we better get that right. Mga aro. In mola ka may sang akin siya Wowoyak. If inkum around na may akin siya Wowoyak, you better siyak siyum lang. Manapay siya nga talame issues ta kang online ka. Manefing kat ka issues ta kang online ka. Katla point kat katin na mapay laling perna kayo. Pang paraclit siya matikin tres ka from kuninga. Kung tikan some flip yourself back and forth in front of people. Especially nese. Mangan siya karangin kung sumliki tefal insang akketeyac Mwet class kung tingnan akketeyac class aro kain oye siya naro makatas kem siya nga yok siya na pa nakes makanyikat na ke ina na kadin akwot na ke may siya nga molin la takarun lem makay na lefalo kay news cut kadin na kadin flok yung nag-akwok inge na betigi pacl. Aro, kada sa kali may akolin matlas na kayo matagal ni kapel siya na force likiyac nga taga read ka din may taga na fast na kaya betigat kaliya. Ngay akolin wala tigin tres kal taga na may taga na fast na may. Daggeral tamtal talpesikra amen kulomalap. Katli pel jilal tignis siya pa you for the guy kuha me kulo naman lap 299 kulo man lap tigin Alexander George kulo ke sette musenge kat suganim kun end time prophecy kulo man lap kamtal Srui Bruce amen kulo man lap tigin tres kal nga wala dal fak pa amen na chinkat ke mana kayo kulo man lap nga kiko soki
Good morning from Tequila, Washington. Paing ko nukewa kulo malap ke masul pe wi falyang kulo malap KahsInKol. Kulo no malap ngake ko ke ko soki kulo malap. Kal pangan force si makada redeemer. Tako ke Fwackyuk singal tolu force singal onkor akalam yang. Koso ko sub ko na sin Mwet nukewa. Mwet posisal Mwet falat. Mwet kasap Mwet sakasap. Mwet kosya Mwet chikosyo. In akketeyac lepel la yot selos. Kamaton trolos. Kalbangan marking system siya. Na katloing tanah siyang koso ko sub the peace. Na piso ko ngayon kadata na pa-anti-Christ siya. Na vingat fast na lang, ka-fast na tuk na kaya puksing ay akalam yung pa-tracken suko. Tracken suko yung pa-anti-God. Na arpe masisaya, pang false prophet. Pa-anti-spirit siya. Na amdali pa-penataga na kaya katsifan na lash. Papa-winangon. Na sita ni Lorela Penain mirror pen. Ara katin lang kalam kar malal sita. Ito ka mirror in kiyapo mo ito. Rala triune satanic si balaling. The dragon, the peace na anti-me, the false prophet. Anti-spirit singan. Na God katsifan na tago ke me Father, Son, and Holy Spirit. Nasyede na takan mak masipenangan in kiyapo mo ito. Kad ina na po kanin ito or malalsyeta na. Takan kiyapo katla. Kad kulo malap melin tingin Bruce melin tamdal melin tamdal pet finan Alabama kulo malap. Amen. Kulo malap na singkat kita ko malutut no. Pwede sa likiyac fal metain long kasi pen painin iteyac siya tewi likiyac in long kulo malap tingin aliksya kat alake tingin tres kalan taga na kem ipsingan na ke mao Fwackyuk. There will be one government, one religion, new world order pangan kat pamanan kyak lang ang kat the transition pretty soon aray na kadinako lang pel na kaywa Wowoyak kyak siya kulo malap. Tamil Norson nena from Talas, Tarilena, Kulomalap, Talpesikra, Tamtay, Kulomalap, amen. Tribulation period 3.5 years and peace and security 3.5 years chaos. Kulomalap. Yay question of on na pamdaga nanangan Kulomalap aliksa. Ne Carmina Norton, Kulo ke Artluman, Tamil Micho Netik, Tiwapenasyon, Kulomalap. Pebelian San Carter tuwo kulo kaksakin lang kat ke mulash kaywa kulo malap damdal rina kulo malap amen Fwackyuk luapangan meto alkos long kos tigingan riti at first na met meto alkos long kos Jesus in fact Efo ko kumtel siyangin. Efo ko sykle fuck Lulalfongi lomtelan. Nail takakek esap ko na sinengo. And now na elfak ko na sineng and now na pelcha na arula na misla. Sisaklo ke mispronouncing na arang ay si beridi masingan inalikalan. Meto algo fosnong lon ko sa kalame. Et chise in fact, efo ko kumtel siyangin. Efo ko sykle fuck Lulalfongi lomtelan. Nail takakek esap ko na sineng o and now na impelcha na arula na misla. Chise sila in control. Mana ka wildfire ka. Mana ka warik lang long at porong. Kumli masingan. Tigin fact, sisaklok. Kumli masisikiyak ngan.
Ako oyo si Bisaya. Skinan ka mutamalutut ngan. Dana metlokin lail. Ora men si akketeyac tausin megos ngan. Aluspe luwean so Mwet si foto si si Anna yen yel dal. Eng palalan da ko. Dalman kan laman mendalian dari. Mutamalutut e papa. Avaska kat ki. Ngafak na ki me. Kulo ki fascingan kita ko. Kulo malap tigin Pauline. Kulo malap tolbe. Tamdal Rina kulo malap pe. Tamdal Srui Steve Kofel Rino. Kulo malap tamdal karto wasan lang was penangan. Tanya Mekrai tuwo kulo kaksakin kat ke flat na pel na ke wine molas kulo malap. Tamdal Kenya tuwo Paing kos matudia met nukewa kaksakin kalang epakoten lan kat na shesh kaisye kulo malap Kenya from Columbus, Georgia. Tuwo from Brooklyn, Nathaniel. Sidbena me tigin Bruce Rom singalakos fascingaul. Rom singalakos fascingaul akong nang. Naifo kakatashi was nanon ka Mwet wiowos in Lulalfongi. Naifo Mwet wiowos in Lulalfongi. Naifo kakatashi was nanon ka Mwet wiowos in Lulalfongi. Naifo kakatashi was akollah ke Mwet wiowos in Lulalfongi. Kat nukewa fa tu yamatan kat in nanon ka yaksel. Kulo malap tigin tamtail fos na wowosingan. Pet ositamsin na tuwo kulo malap. Shepe pako nainalify tuwo kulo ke mo lashkewa Thailand. Email da tuwo kulo malap. Tigin cham langan tuwo panashum. Kilin talamo ane siyakluk yang mispronounce. Ane kahit kulo malap. Flower wine pot kataki kuspoil kapo. Kahit kulo malap tamtal. Ane. Benza moli bang. Tuwo kaksakin kat tigin Pauline kulo malap. Tamna likiyac George kulo 6,000 Israelites to fokle shafla mitluya na aok soswa kela kulo malap. Na fossi ngan kada si bariti meto long lakos fos angaw na kangal siya akalamyang in pelchen muguluo etagani rek maini meo siya vautakle siya matana matan luefa takani ilil flau ke siya mailil siya vautakle siya matana again meshingan Si rapture angan. pangan kulo malap Arsimin. utakla siya pangan Kulo malap. tigin alikiyac takon ngan mashingan na yoksha sapta tolu fos longul siya na ke longul tolu pa akalamyak ngan riti tasok ta fintrak lak sifil pa na floko ke nga esame masingi long si kawul epakoten non lem kat o tiana wangle aksashi ya kilutudeng na kaya wa aru na aru when na takaklan fato kilin na kaya kumkulo na malap alikiyac tamdal plains kumkulo malap yarsuman pe ane kaksakin gat ke mulash kana kaya la tuwo pe wolacna na shesh kaya ane na tamdal shre tuwo na shum
Moriki, kulo malap. Netilus net is watching, kulo malap kartuman netilus. Tuwan na siyang peplanch, kat siya nakalwa ni yok siya penartlan, mat nagawa ke pelchinga din aking kawus. Tamdal tamay, kona kutuwa pe, na nekimi e finan kuam, kung kulo malap, tuwa pe na ka lain mo na ngan ka fungwo, kulo malap. Na tamlay we are track sa ring na from Asheville, North Carolina. Tuwa kaksakin gat ke mulash. Pangan met flash mata ka samna ni pelchinga tikin, then kumakalay kaksakin gat, kada usut pela kun taga kaliya ke proy ka fya. Ason gumbrana. Kaya de aklen met nge proy le nakatsang school nge kaliya. Kal Na nesikesh mat kange nesikiyak nge arine bolino long se we long kaksakin gat ke mo lash. Katie tapal. okay. Kal met ngat kal muna. Na damdal vera klamalap to walk lanchin gat ke mo lowos. Lobe ke mo lom le shawan. Amen. Pangamit ma kat me katilang si bilesha. Efako Kote lang siya bilesa, kulo malap. masifan na in Christ. Hmm. Ang siya kay gawos. I-plus kaya baka din. So, pray pagkanak maluto dataga, we gawos. Kostaga we got fellowship. Siya mamashiru was an kashikat kayo. Na kade pray ke pelsi ngayon na kade sangon sukong ngayon sang kali actually klasha. Kaya kaksakin kat ke. Masima damdal anil shamram kingen maki velchi masikyak kinang pangan me. Lagyan night market si Marek met Kosrae nga kamu namalap na ang bato an me we got pray ke belsi nga taknas kat ni pray kat kaksakin ko kat papatamasin ko siya ke tagay ni last kill do sing kat siya ke kashalom kumin wikat inawin naklasya na kimaswas pailom kat palakin la kasha na yok shafta da ka yume ingan decipher yakan mo yan Fwackyuk sapta on course na siya misingi kifashali klasya kat papa kat finne part ways kat ngishe kuminsiya ka na siya nakewa katin pragay sisinsi ke ma pes ma kat lang si kaksakin kumke may na pes lash we met wiyash ma mata in perinasyola matlash mamdain manasta ke mano ka finne kaper in prison we pe lash na siyum tamet kol na kewa matilukiyac inge anointed ke kalangan medalom ilosin tuvin pelang lan medalom kat kaksakin gom ke mat wiyash na kewa taga pe kashakat ke lutilash ke kaslom Leila kat nagawain oana ke akketeyac ke mas dalom so gastong dit kors fashinga dit kors akketeyac kat nasesho shrain tam lausha kat palakin mala yok pelotoy lash sin met wiyash matakange ke kaisi kasha malos sa pasak pean ke chatline nang kat papatamasin ka siya kat nekom na pay nanak manas ke fashik diklasha lo sinful was kinugtugin may unlom metigim sa paykatle takalangan metalominan fish in wikat karangan kat kainem kat fakulo malap na siyum amen alam Mr. Lipan nga siya unso ko nga Kal ushe kulo malap tikin ke proyan. lanchin ka daw ang na Kulo ang nanitari na kat exit fukle on naman Lipan How long?
Yahweh, Wowoyak, akketeyac, Mwe Read, Martyrs, oana, lulap, Wowoyak.